Okay. Honhom be na wotie no. Yeah. Onyankopɔn nim sɛ ahonhom nsam bɛba. Yeah. Ani ntina wasemi yenya honhom ni nyina ni. Yes. Ni mo nso ahonhom Ni yɛ nkɔsɔ hwɛ. Se firi Nyankopɔn. Eti onyankopɔn dam digeni dam fuya. Yes. Ahombɔni bebre na wura sɔre mu. So for bi tibi bɔbɔfo bi din. Bibi sa kwakye sɛ honhom bɛ na wotie no no. Ofi ɛsoro dia no. Ɔba dia ya wadia no. O na so so honhom bi wɔ soro a minni wakyinye. Sase to bu san firi soro baayɛ no. Pɔno baayɛ ebi ka wiem. O ka baabo ne from principalities. Ewiem watumfoɔ. Ɔmo wɔ wiem. Yes. Ɔdɔfo wotie mi tibi bi sa question. Topic ne sɛ honhom bɛn na wotie no. And when you go post on my warning, say, yeah, young woman need not just a home in your day. And also, Cinnamon, Yamisama, I didn't hear who will be so being your dross. Yes. Who will be so being found or dying more for the Yes. and never you. Wow. Who will be so for being a mark one chamfer, Nanchaba by Mark one chere. Who will be so for being mother doa? Who will be so for being or so for be who be? Who not yet one? Now, Quanchan or the match check members. It was near would tell me whom bang and a would you know. Was so for our cassette sabre, would tell Miss Abremu. I will have Miss Abremu. Whom bang the would you know. Such a few come betting I then. I found. And we see a Cassette a guasun. Who will be cassette about down for me? To up to Sanya Bonobo, or T voice be, yes, or T Nibi, and Timumi Yana Meti, Nibi, and catch them and say, Nibenati, it's not so for Elida, I saw the other, Nidamua, some were corn in channel, or what Tini be say, or Tini be a friend. Now, Bible say, Yenya Penny, Yanana, hallelujah, Eli catch them and say, of Prince, I saw no one say your body and one afro, Unana, Uofa, Uniaba, and no chromo here. Nkonya na afra osi menyo frɛ ananim se call no yo mu miss call ana wonim odofo nani wadombre eti call ben no wanya no call ben no wanya no oba de mfa ne sanka eti honhom ben na wotie nu a ɛna ama check be message bra wo nsam sa honhom ben na wotie nu ama ne so foti bi dware obi honhom ben na ka kyo se dware obi honhom ben na ka kyo se obi mfa galon ba jinsuo honhom ben na ma kwan se tonkosu ama check be honhom ben na ka kyo se gigi ton we fa se yeti na so foti aso dem to kurukuri and na mo gigi ma gi dross a wie ton kurukuri e wo Nyankopɔn fie honhom ben na ka kyo se gigi dross honhom ben na ka kyo se ton kurukuri honhom ben na ma kwan se ton apple 6 million honhom ben na ma kwan se mo fa that one na check members more than the carpenter for as mo modern so oba je for the sanka Bible say mo nya nyina ni Ne mo monso na mo nya so ahom ni yadan e je say yahodo bebre no odofo wutie mi ya babu se nka say the odina shade so obi a wodi wo ba de ya wa shade so otinimu otinimu obi a wodi ya wa shade so why dan otinimu ti hu me kan Nyankopɔn asam kire Nyankopɔn ba yes na ono so tiedi hunu sa otiye mu na de edi hunu so otiye mu no enu ni huhumu a odi amaye se yen fanya dan yen fantie no hallelujah amen and not for BC hu BC alaba hu madagraja hu we and not for we me se hu ba na wotie no hu na wo fie nkonya asam no so and bibi timi see the pastor no him. Okay, 1 John chapter 4 verse 13. Read the Bible. 1 John 4:13. 4:13. What's in Yemini edi hunu say? Hallelujah. Amen. Bible kasache. What's when we edi hunu say dia? Yetinimu. Yet you oba dia ya wemu. No no so. Atonton. Odo fo wutie me honhom ba na wutie no no. Awu free asori fie na wo konsa. So we titam nyema bi ani nya to so nobody fit to happen there. And now akọ 30 rancha mu. Awoje wo anye. Wano no mo nyema bi asunso mo nyema bi a wan kasa gi na wa ye na kasa wakoma ani wadwene ebu fo. Enso wo no. Honhom so mpa. Hallelujah. Amen. Oba dia for the amen. Honhom ben na wutie no. It's a question. Honhom ben na wutie no no. Putu aso tell to 1 John so yanko. What's it? Yeni edi hunu say? When you edi hunu say? Yetinimu. No no so tie mu. Ano no so tie mu. Ene say bian. Wa maye honhom ni bia. Maye honhom ni bia. Yedi tie na sam. Yedi tie dan. Na sam. Hallelujah. Amen. Etu kan 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy 2:15. chapter 2 verse number 15. What's in kasai? Was it na bomoding? What's na yedian? Bomoding. Na fa hu gina Nyankopɔn enim. Oni wutie mi also for wutie member. Bomoding for wutie oba de ya so friend so be preaching the word of God. Read the Bible. Yanko. Kura no kwasam pepe. No kwasam pepe ba kyerɛ wase. Yes. Wasna ensehuhuo na ensam hunu a ehuntia de na so ehuntia ana baji wai baji kwaso
day and 20 yam obade for the second Bible say men kasa ense hunu de ense hunu ene de ho tie ene de ho tie de you ho free ho so for member two free ho yes two free me na me try me a printing press Bible say two free ho yes but in the sense hunu echi ene bi di echi ene bi sa kwa kire hunu ben na ye ne dia o kan 2 John chapter 1 verse 15 ma wonya 2 John 1:7 no what's nada fo bebre 1:7 okay kan yanko in nada fo bebre Bible say men kasa in nada fo bebre what you for bebre in nada fo bebre hallelujah amen Bible kasa chira sister brother me mama me papa when you go portrait dia mpo ya we say and nada fo bebre oma be wiase oma be yusu oma ya nada fo me na me tro nada fo what you be me ya nada fo omo no who person the Bible na exam omo wo dia na me chire ba no omo no mo ya antichrist omo no mo ya antichrist no mo hwe mo yie na mo hwere de ya etuma mo no ya sam na e de be konkom mo be di sanko fie cha hwere mo be di o ma cha hwere de bia na me no adwe ye nkuto apo ko de wo ko se ko de wo ko wadwe yo he etuma hwe yie etuwa wo tie mi Bible say twa wo yie na mo hwere na wan hwere asem ye de ma wadu ba do etuma mo no anya adwuma nu apo mo ayo no a semreti ni manya ko potwa mpo ya wani man mu no wan ya ba hwere o aba bo sa jado so aba ko ne mo manya akatua mu ne mo bobodi na pastori ya hallelujah you preach the word of God na mo akatua mu yesu akatua ba bo hodi nyina shabotru mu yesu say amen nanu kwaje da amen tie babu no obiara ofom no obi o dai ofom no ono nipa ontra Kristo chire ontra Kristo die mu ne chire mu hallelujah amen waso obi ofom anya dai ontra Kristo chire mu ontimi tra Kristo chire mu da na onimo nyankopon so na sani pa ni nimo nyankopon dabi toaso de otra chire mu na de otra chire mu no so nipa no ono wo agya no owo oba no so oba no enti so obi ba mo ntan enti so obi ba no kwaso ni bim na so ni Bible se nka de ne nchira na onkura chire ya kita the word of God na mutunton kutonum tunton yema mo nyine komu Bible say enya so di ni otom yes enyini ma ofie so for the man kwama ni ma ofie na enchia no wo hia na twam na wo chia no na wo ba chia hallelujah amen yeah fakala ba jinso balance first obe proud body ya we ma warning yes when him na wo so na ni wado mre amen etu ka Bible na 2 Timothy ya Timothy chapter 2 verse 12 2 Timothy chapter 2 verse number 12 verse 12 to 13 kan yanko wasi me na say ye toye mboase ya Bible say we ye gigini na say wo ye dan ye toye mboase ya gigi na wo to dan ye tu mboase ya to bo wase mu pechinchi ababawa papa we yiri pechin too much friend too for me ngasa one nko papa so pechin too much and mati wenka ha be pie be boni o to honhom be na o tie no no akwanche dia ma wo twa dan no honhom be na si twa dan no hia no e wo nyankopɔ honhom anasofo no fie nkonwa ana a che o se mu twa dan no hia and wani abre sa no to wani bra wa bre nyina akomfo sa mu ntra wani bra bre we nyina wa so na hwe sofo se sori midnight na godware abonte nkwasi asam akwa we yankwasi asam ato achia tompa achia sorry free kodware midnight e wo dan na chi na wo kodware na atete otite edi onyankopɔ dɔw na so beje we fro ha mu a edi ani atete obade ya we so be hire di pa aye so wiawia aje so wiawia obade we so be hia mu adwuma ko ya this one born naked efa wo down 7 days ade na so for mu yes ho be na kasa kire mo topic na ma bumfu munya de mo chade kura mo pasa me free to be free TV so mo ba ya mo si munsa besi fam munsa besi fam yes obade man ti ase amen ni nkonna nkwachina debi obade man ti ase minim se menya boa for kwan bia so yes ya we onfa ne musa megu ni amen hwa obade nhyira wo wutie mi amen ba bia wo nam na moa balance run for your life yes onya pasa me nkasa nhyira sa ye toye mboase ya o Kristo ni to boase wate da sa wo to boase ya ye ni bedi hini onya obade ni bedi hini na se ye pa no a na so panu ko didi niam fu achia ono so be pawo obe paula show wate obe paula show san niam na mojije fa kan de bra fa we bra ko to 6 flowers ko to we bra no onim se honhom be na ka sa mo to san niam no honhom ben ana mutie mi osofo wo se wotene ene ben ya wan na afra wo no wona nanom nsamanfo ana afra wo wanya high fever ha anaso ani su na biriwu
because I didn't know who you are and the babu ko it na topic and say honhom ben na Wotie no e yen sam you know common member na common wo so for because what tie ni bi na wo de kasa church member no and a church member so to no so tie ni bi afiri wo nkyɛn e tie bi say honhom ben na kasa kyerɛ honhom sam na do so saa obadi mfanti ase omi akomanu asam keto bi tato was say yenya no kwafo a say ye kwaso say yenya no kwafo ono de oyo no kwafo obadi ya weso no heden oyo no kwafo na yenya no kwafo no ko oda so ye no kwafo efise on to be pan ho achi on to be pan sanka ye on to be pan ho achi dabi so yenya no kwafo anko obadi nsuma ne ba ne pan ho achi masase so yes ni enchro John 3:16 na wo de akoye what be one can just like that for God so loved the world said you go do yes so what ne ball will come my wa pen when say oba be yi na da na di a kire ni balance na da no otinya miso muti na da ana bisa say honhom ben ana Wotie no honhom ben na Wotie no hey kwanchana doso dodo and so for say father do abra na church members as to 6 inches that omo ko head and emuhama kese emuhama monkosa asiye enatia mra monkosa asiye enatia ba muchia mu we enso na mo fite chira mo fa mra fabo wo da achi bra no na so for my church member no akoto bo mako 9 atombo mako 975 million na pacho one trip cry in 15 one trip ya 15 double as one trip 17 million okay 2007 eboa yin abenya free unsia nyansa wa eso ya manim ni aton ebo mako 9 ebo fu mako 9 ni e dia ma church member honhom ben na kasa church of for say on top board ma now so honhom ben ana Wotie no kaba bo na mko was say onyo was say yenya no kwafo a yenya no kwafo ano de ono kwafo ara ano say so for be ya zan ense say Nyankopon da yes if say want to impan wachi on continue to man ba na yes koso e was won eti Nyankopon mo kan no ti so for azan na wo ye no entimi sesa ya wo eto kan Bible na wa hye ye nkomato e wo the 2 Corinthians chapter 11 verse 13 read the Bible 2 Corinthians chapter 11 verse 13 oh boy nine ma church member what is say the pay san so for no mo ya san no omo ye asomafo atrofo edumayefo da ye mu na da fo no omo dane omo ye Kristo asomafo masa Bible so ma dane omo so mo ye Kristo asomafo na enya wanwa ensanche no mo ye ne ma ne nyon wanwa if say Satan na po bonsam na kase free top better of am wadane no ehai bofo it is an asomfo nso ada no tene asomafo so mbeye wonders akere mo dia kese bia ma ne nyon wanwa ne wonders so mo yo ebewiom se de omunyuma se de omunyuma na ewiom na we gyaw wa Wotie mi na wo kɔ ho no ewiom na gyaw dabi ewiom na gyaw dabi mo adwenya sharp oni mra ho so na ne wadom bre amen 2 Timothy 3 verse 15 ofri umofrase hallelujah amen Timothy kasama chaw na sem no kana mu dɔ papa oso ofri umofrase ya dan enim twiro kronkron no ebetima mu ahunu ya dan ahunu nyansa afa Kristo Yesu bugye so ya twiro kronkron be mu ahunu nyansa obi ntimi nsisi uda ama odi akonkwa ji obi di akonkwa ji mu verse 16 what say atro nyina fro Nyankopon we efro ba de ya we ne homi mu wow eyaman kyerɛkyerɛ eyaman obekire mu eyaman kyerɛkyerɛ number 1 atayie ayatayie 2 atenatene 3 tiri ni mu nyan 4 na amanyankopɔn ne pa wati ese uti nkuto dabi obeya omunkum dabi obeya mu apu mu dabi obeya mu dado akwa nkyerɛkyerɛ mu odi ewu akosua mu nkyerɛkyerɛ mu obejeje mu dross nkyerɛkyerɛ mu obeje mu brazia nkyerɛkyerɛ mu mu bossa shorts nkyerɛkyerɛ mu obeje mu mpaboa nkyerɛkyerɛ mu obeto handkerchief amam nkyerɛkyerɛ mu edi mpacho osi atwe wei de womi edi also for what over the bar I'm telling you who this church members who be na Wotie nu a ene wa cross carpet ama wa jump up na to na ne akwankyere fagalo obeje nsuo nka ho the church member kwa sorry a ni abon na tese tinkalo na ode gu bucket na ode ba se uye kokwa sakakra bu uye rice water no awo not here
na den na ekosi Bible chem come to o mika o say every kwawie ya adrofo ne dumom bedim no mama members na dim futuro Mika 7 etim bisa sa honhom ban etim ya hye ye honhom ni bi bayo honhom ni bi Mika 7:17 was ene de ekire was in na de ekire no wo bema enipa atafre futuro sa awo bi be manipa ni bi members ni bi atafre futuro sa den awo so for na ma church members adane diabolo yes bisa so for say na te no odi bi wa mama mudi note ye e de na ha mu yi eti honhom ba na sesa wutie ni honhom ba na bla wutie ni wo so for honhom ban na ma wa kwankire yi ene Bible no eti bisa sa honhom ban ene so mama ye warn you John 1 John 4 verse 1 o see some obiom no 1 John chapter 4 verse number 1 o se men ka say wo se ekire pa ye wan kire pa ene kire boni adofo amutie me ne mo nyi ahonhom nyina ni mo ye nya honhom nyina ni na mo so ahonhom ne hwe ene sa honhom e kasa cha so for those yes eti honhom ben na so for Wotie no na honhom ben na church member akasa for so for mu a ama sa play o wa kire sa honhom ben na Wotie no honhom agege dross ye nya ngopa ye so no onye dross onye pieto onye basasho eti magege dross da be na mba gya himfie nika also for me a woji basa shots na woji ma pieto woji brazier me se wo wi a da ben na abagya himfie nika ndo mo nyi wo da ben na abagya himfie nika oburu nika da ben na abagya himfie nika jokoto da ben na abagya oji awon de ko mu odu oji awon de ko mu odu papa ne botton no kra de da de ncha kese pam shed da ben na abagya himfie jokoto oba de mfani senka amen me so woje dross wi da ben na abagye sa ne ma honhom ben na se mo nye dross e ti se honhom na djuma mo agi pieto agye ma brazier dia me bisa se da ben no be mo akwaje himfie nika ene mu odu ene pa so pa bottom penyinika da ben na abagye bottom pam shed da ben na abagye obusu penyinika honhom ben na kasa chira no ya dia kwaso etu ka Bible no Bible ma ye warning of 2 Corinthians 11 verse 4 2 Corinthians 11 verse 4 na Bible no menko so bi be kan Yesu foforo bi ho so for Bible kasa che wo so bi be dan e be kan Yesu foforo bi ho ka Yesu foforo bi ho asam yen kan ya yen dan yen kan bi be ka Yesu foforo bi ho asam yen kan ye ana munya foforo bi hallelujah amen Bible kasa na gusu kasa yes obekwaso kasa yes I'm sure about Debbie. Be a pretty person. What is what we can Yesu fufuro bi. Any Bible when pa. Anase. Who fufura unya ya. Fufuro bi a any Bible no ko kasa wa so de dem bi mu kire wa. Anase asempa fufuro bi any Bible no ko so fo bi di ye adwuma. Ene mu ntie. Bible se munya dan. Mu ntie. Nyankopon mani bia so e don se ye be de ye betie. Any enne. Me na me try Bible no. Debbie. Who be na tie no. Who na go so nti. Ago police shan kwamo a. Na pafa ho. Yes. Na pafa ho. Yes. Na to fanchan. Because obi home lotto and they predict okay prediction as a lotto obi be di obi ni that's a home ni abako a akamu nyamba shan kom ba hallelujah amen so nyangopon ba ko no kasa fa di for mu a hallelujah akamu shan kom ba yes abita we she we nu we she we she hallelujah amen hwede yawe oremo already say na adokoro mu no a hwemwa wasinti krofo e mema timi na mekeka nsam we amochicha nkom we nyankopon di ma woni so fo bi kwa hye nkom hwede honhom be na kasa wo san so fo asiama no honhom be na kasa kire wo se baba hye nkom se ensuo kase e beto na dan bebubu eastern region asante region na den ka koma friends ay ye nia ba friends ay efiata makro se wo de koma na friends ay Adam fon kwa nan kan nanzo na TV station radio station aka no so me nanzo ne on se won kom na hye nyan kompet wo di sidi baba akopeso oba de hu mobo eni so be to manyam bubu na nyama sei man dear brother won be na kasa kire won ben na ye twa na we mu hye ye preach bu hye asem papa no a nsam fu na mo hye na no ho hye nkom se ni bubu no
no obedwane afan no yin na apako na nkofo share we are not trendy onse ko da mayedi makasa sinya to se anko bi obehyankom na nkom na mmam wo no ye ma babu asem no kan nya dwuma mo se no mo ma nya dwuma mami nkotu koteshi babu asem na meka no enkom ni ake ku bi ache ya kuku bebre ache ke sibu bi ma bo ache ba wa krofo no wadi te wo ma anu asa be hye etope na wadi abaye hero na mu wura fi do share otin ya no na mu wura fi na mu wura fi I say o share ya no wa boa nyema bia no ayede agu anka ebamu anka obeton oba de mfa ne san na papa ma to ate say hu wo shen 29th 30th 31st and date ya and date ya na 10th apa ho ensuo de beto na ensuo de beto be nya wunsuo no I'm telling you Wotie who me na kasa chira won who won ban na bo amane ensuo beto aburo san be dwiragu na si iso ni to wi akolo na no ba ya de wona aka yo wona aka mummo bi nchira me mummo bi kakra na me ntie mummo kakra mu ntie mummo bi nchira ye kaka si me preach Jesus hallelujah na dia me kan me preach fuse na papa o ka say Jesus na sam ye kan boni ma me kan na sam nchira kan Timothy chapter 4 verse 1 hallelujah amen ka babu mi yanko 2 Timothy okay munya jado obo hallelujah amen wo de kan Timothy me wi ano amabo 2 Timothy chapter 4 verse 2 oso me nka say pem ka sam no osi onyankopon nipa bia pem ka sam no ginamu ebreye ani branyam yaten kanim et yes na sam ni you can say preach Jesus preach guys hallelujah amen na sam na meka yes woni ma meka yes tufo osi tufo abodo chire nyinam mate denye se be je onia Yesu ji ni masa jai ma je dia kwata wona mudi nkwase asam no osi efe ye ntwumanim yes ye ntumofo yes hallelujah eti quotation no what the pem nkasam no ginamu asam ni nyinamu ebreye ni branyamu yaten osi ye nyaten kanim tufo abodichire ni dan enchirechirem hallelujah amen wo se nkani abaka wanim yes wo se headis ye be gu headis sure what the man just amen eti babu na ye kan tie mu nsam no yes na tie dia na ko preach guys and preach na kwa mi preach fu say na say ya so you be two say hallelujah amen na se kemi zi adi amen babu ne gwa wo yes nyinyi be gwa wo tu antu so ho chesha hallelujah amen babu na start gwa oba dia man dia say amen e gwa wo sa na se preach guy o ka say guys ni preach ni wo gwa wo sa ni nsem ni bi no anu de rough babu ne ma wo ni wo de mu ntie du fofo ne ke wo nyo de bank for shares how dey we mundie audio way by about hallelujah amen ya do body na say MC afọ mo hwe mo niam yi mame mo hwe mo niam yi serious oba de man ti ase mra amen hu be na ene dia hu be na unyago pasuma se be kasa kire yen ya adi enti no se be hwe sankom ne be bia de sa de we ni nam ena we media kosi yemfa nkosi bi nia ba asimesi mi nia ba wutie mi oba de mayandi ase amen ono no nyankopɔ sɛ fa kosi ni so on fan kra no nkɔ ba bia what spread was me bi dada diken so kotoya so munim sɛ ye wura September ni mu a ye wura mu pɛ so beto o check weather for ngasa ebiti om dawo we jam come show any di wajo enye wajo so ya smart what hallelujah amen oba de mfanti asembra eno hu si asese weather no sisi ne so ni asese to yesi corona ni so epenyunu enti de say o ebe dan
ebe who use adwin ye ne person ye obade ye he onye sa wo ka Bible na ye nka sem bi Exodus chapter 22 18 Exodus chapter Deuteronomy 18:20 18 verse 20 yeti obade yasem wasi odifo bia Bible say menga wasi odifo bia obade yin obema ne ho so odifo bia onim no obema ne ho so no beka asem bi wo no beka asem bi wo papa obade yawe amen shine se wonka a won hye wo se beka ane de obeka se nyame foforo budi wo so yusu nyame foforo nye se huhum bi betimi akasa wo akasa papa ni dinim akasa obade yawe dinim Bible say Wotie no beka se nyame foforo bi beka se nyame foforo bi dim na sa asem na mamu a so odifo ko ni bewu men am try me a printing press Debbie. ti achi we gwa wa nka we just handsome for and I said your body by a fear and panic na be share ni pam one munim so ehun na be good paso say warning rough tete warning answer bo regions ni din asante region for mo hwem ye no ama warning easting greater Accra see baby be free kakra easting o see baby be free kakra easting from ni na wo wan voter for pack your money o see voter for so pack ni me from nko omum na house omum ko hi o edi na kosu yi honhom be na ala e che o se be yes ade Bible say so che nko we na memu a ese ka wu yes e che oni adwa wachi ma na afam ko na sa wo kan wakpom se dan wo kan wakpom se ebe de ne ebe hu obi awrade suma na onyankopon suma na ma wa enie odifo kase awrade di odifo kase se nyankopon se na asem na nya ho na asem na mmemu a asem awrade kan no awrade kan na se difo na kan no aya ho kire be na mcho Bible no Dabi o se ade ba de ho kire hallelujah ene odifo de kasa ho kire ene odifo de ye den e kasa ai de kasa ai ensuro no o se men suro se difo Dabi ni hu nya hu bia Dabi ni hu nya hu bia Dabia ni hu nya hu bia Dabia ni hu nya hu bia Dabi awie sa do na ma todwa na wo nso ni be yira fa ye no ho na emfra wo awie sa do na ma sa todwa obi asi nso be yira fa ye nso be ku ye no sa bre ni kan ho na emfra wo ye mfa na ye den oba de hu ye mobo sa bre mu ne se flow police headquarters pa hu na de be hye nkrofo mu no mo nhye wie na de see president so be jade na mu mrika wa nya nyane waka we Ghana nkrofo kasa o oba de hu ye mobo honhom ban ana kasa kira wo sa no o ga ye Mark chapter 13:22 kan ye go Mark 13:22 verse 22 Mark 13:22 yetu obade yasem o se menga say otna Kristo atrofo o se Kristo atrofo ene difo atrofo on be sorry o on be yensenchane o so me yensenchane ene nwade na betumi a o me dada o ma da wona onyankopon ma bebre betumi atumrika kodu o machi modie mo hwa bo yie modie mo amutie mi na mo hwa mo yie maka we ni nyina na kira ya dada ko misi ye ko no so akasem ya kire dada woni mo etu o kan Exodus no to aso o se den so difo no wo yes eye Deuteronomy no Deuteronomy yenka Deuteronomy 18 o se dey what's na sa wo kan wakpom se na so difo obi bisa questions dey be den ene ebe hunu asem awrade nkan ya na asem awrade nkan no a odifo kasa awrade di difo kasa wo ade ya wajirim na asem na anya ho na asem na mamu a na amamu a na asem na anyo ha asem awrade nkan asem no awrade nkan na ma wo chire no odifo de kasa ho chire no odifo de kasa so obekasa na se bemu a onya kwa dia tonton ne yema ensuro no ensuro no se ho chire no de kasa ensuro no ho chire ayo ho chire nkwam hye e ke fa so a be hu jinga o meyo FM station alabati kusai yes odifo na shan kwam say 30th 31st 29th 30th ensuro na bato no a ebe yira fa wiase no ensuro ni yiri ye no ono ba sakro we so no sabre odi nkoto bi ba sabre odi dadu eba sabre odi bu akwa kire ba to obi bia no to bi camera o so asa be shefu fro bi na ni bi digigi ni pesuro nyanko pasam chen kom she obu so kom she the word of God oba die hu e mabo na se me wiase be sen na okwa jima meti we wiase si nyanko pon so se wiase na ma prepare yes hallelujah amen sa no gidi ni bianka we nkan hu bi enim yes amen amen yes nsu asase be wo so e wo so be wi fo
ɛwo so mame ɛwo so ma wifo ɛwo so ma gayo yoni ni wanji papito ɛwo so ma gato boys ɛwo so ma apobofo ne wudifo ɛwo so ma shawofo what you say no gidi ni dimirika ɛna me say na bra bom fata di what body mu ti wo dwane Yay. Dia decide na ready pam enti gi say ti obi kwaso ne so focus wo be wu pa na just say na mani huna ba ogidi ni oh you don't know how to pray waka what mean swali nyina hu na so say Ezekiel anu bona Isaiah ye di for papa mpon waka chi ni so be wu no ba so dan ni mu hwedan empom pa ye mo ba de tie na nya Isaiah na boy Nyaza na boy Ezekiel na boy. Hey, Ezekiel na born in Paya. Dukrem. Nyaza na boy. Dabi. No, be sana minya dan. Na so for say ka baba mi amenya. E do ra so da boy. Ya so for the bapon a. No the fear and panic remembers. Na ne hu na be wura ni mu. Do yansa so yansa. No masala utwa mu a. Wo be kwa America. Wo twam. Wo be wu. Wo ka baba wo. Wo be twa dwungu. Okay. Oh, but toilet him. Oh, ya sheshe o ama. Oh, idua bebu abo. Na san no point san kwa sasa we ni pe e de wie na so keka san sen wo ya. Mo ya kese wo bewu, mo ya kese accident be su akwam. Obi no be kofie. No mo tete dana na ye be den mo se say o trust se sabre ya. Do nya trust na wa hye de yi o hyes ni bi aba. O pese o pese o ko hu daddy o. And they just auto oil in 5 why. Oil no. Macho ba ko ye sen. Ba ko ye 200. O si trailer be bo mi o. The trailer be bo dia. O si trailer be bo. O si trailer. Ene mpacho wo to 10 why. Meto 10 wo ho. Kan modu. Timi awani na to 10 why. Mati. To dia be 2000. 2000 wo no problem. No mo ji mobile money. Wo de ko get not one why. Ko hu no mati. Hey trailer. O si trailer na be bo. O si trailer be bo mi o. Ne better to cry. Di mo de hu no mami why. Okay. Mpacho so also dia na o ha ne say me pa chobini ya na masala obi am mode na obi anto ye ne tretre wa mesrem ha wo bisa na o ka se ka na baba wa abeto 80 why se ka na ketwa na baba wa abeto 6 se atukwete na baba odi abeto 20 mesra wa ntino why one na total o se one beto toilet mu madam fia me pa cho wo beto 12 why mesra wo mo de na to why one na ja be hye no Odioti akonya kan so no. Dot system pacho obeto 8 why. Na we osi bolaka be bo no. One si bolaka be bo no. Me pacho obeto besa to incense. Obeto ko de wo ko sua so akan why. We afa galon kase na wo de baji nsuo sa dia ko why. Bolaka be enya kura. Kai se okodware. Go hu na nya bo wa wie. Nti na se okodware why. Na one si moto be bo no. Madam for back ya. And no sheda nya bia tu de obeto tre na no ato nsuo wangala why. Okay. Why? Mr. Wa uti musala o inside. Okay. Eti so for be na so no nyi. Stand wa je da. Tu ko du na nimu na onye wo hwe. Omo wa po. Eto be jado so mic wa oni adofo a wutie mi. Obi wan aba ma jiri sika pen. Ka je se waje me dada. I don't need kuna auto e no. Hey, go away. Ese who be na wutie no. Hi. Who be na wutie no. No down on your door. Why would you be happy? Why not about my Jewish campaign? Ampa on Soscom. No prepas gadu on your day. But Wajiska. Oh, yes. What you didn't narrate? Hey. And don't be to be job born one wood ya. So be a badamwa. My Jimmy Samsicapa. No, also hallelujah. Amen. Yeah, dear way, you know. Who bang and say yes, sir. Young people, ya when I some you know, and me be some Miss Bang, also was asked on Wotie no. Eh? Who been out here no? About the funny second. And to get the book of Luke. Yeah. Chapter 9 verses number 55. Luke chapter 9 verse 55. 55. What's na Yesu dane ne ho. Yes, how when you read the Yesu Christ ko preaching. Yeah. Ogusu preaching wa. Hallelujah. Amen. Omo point omo ko no a. Ana somafo no. Yeah. Omo ko hu se nkrofo bi so. E preaching the word of God. Omo say Yesu Christ baby okopa kwatra no. Omo so man ntra. Yeah. Omo ko born etrimode. Efie wo ko gure omo born etrimode. Kromofo anye no. Na Yesu so asuafo no ehunu say papa ne ye wonders no. Yeah.
It almost present ka oman century be nerdy. You the Bible. Was it one more case ready? It as small for the catcher Yashua Messiah. Ready, Papa. Who can say come on, Jeffrey should show one. What for your boy Tremadi and now my young come again free through mesh one. And yes, done who come when You you used to show us a Yamokan. What's you say? And what catch him say? Moon, what we any dear? We any dear. Say what we see woman I idea. Hallelujah. Amen. Bible Casa. Who we any dear. What else? Who buy any dear? Say I could not just of one the control. Say Bokurua, not the control. Santua, not the control. Say the film Konya, not the control. Beni to me, not the control. India powers, not the control. Chinese power, not the control. Meaning power. A Caribbean power, not the control. And so power, not the control. The young command the power, occult power. Satanic power, not the control. So deep up where chia. Yet be some home called Yachiro. But sa kwancha ne tie sa de ne ba ye bi so se won ben na kasa kire wo jase odo fo wutie mi mo adwenya sharp wate no ani mra ho so na ne wadom onipa wo hu ya ni do benya dabi e ma so fo bi mfulu o na ada be wuo na hallelujah wo be hu se wa wie ya ba no sa bra no oto ani anto bia de na fi wani akoto nkwase ade a wo ye den wo di akire ni Acts 5. Amen. Acts chapter 5. Verse number 32. Verse 32 to your Bible. Was na yen. Was na posi yen. Any Onyankopon de ma yen. Anyone who tie ni someone who tie hallelujah. Amen. Me no me Bible. Debbie. Me a printing press. Na Onyankopon de ma yen. Epesi ye tie the word of God. That is the Holy Spirit. Into ben na simon tonton ye maniama. Ben also for ama to me we show us what them also for bubu niema bubu to ma Daniel petition sala. And bubu niema go to am church members. Ben was na ye dia moi or dia maye no ayo de Nyankopon me di kanyamiasa and also about the tie nasam and some praise what baby na ma womunum embed the word of God no pa kwancha ne sanyama no my dear sister wo be catchy chiro sanyama nyama we nyina chipo na si wi yanka ha me de o tia na ote de o tia na ote se se bia mai da bi yen any home tie mo no Onyankopon de ma woni tie den nsam ye disa no ma we dance ye disa ye di Nyankopon sam den adanse na abra mo tie na o tie asempa no ye twiwom won se mi preach atwimo etu o se oboyechi mi boyam ampa e be boyam oboyechi we nya chi bo da bi etu nko ade a we hallelujah e se kan atwa wa komiunkro fast komiunkro obade for sanka wo nya dwene nim ba bia ye duro no honhom be na ye ne dia obade ye wa manti asem na etu kan exactly chapter 30 verses number 1 to 5 Zechariah chapter 13 verse number 1 to 5 what's everybody assemble me chese by Isaac in chese oni paba she Israel difo a she Israel for a difo a she Israel difo no a omo she enkom ne honkom hallelujah amen she Israel difo mo she enkom no den eti hallelujah yen she difo she enkom no honkom she difo le she enkom no den who hallelujah amen who watches the watchman hallelujah say preacher be she difo a wo mo she enkom no honkom and he said difo ne betimi a she enkom anya papa obade ya wana den akasa otiasefo Nyankopon living yawe no won kasa medifo ne bi so difo ne bi she enkom it was him preaching tie difo no mo she enkom no den tie preaching your kasa etia odifo na omushe hallelujah adetin yen shan convent baba ne bekasa what na ka kire wona na yen kan kire wona omofiro makomam number 1 no mo shankom number 2 muntie brade asam o se difo muntie Nyankopon so se Nyankopon sie ni so obode ya we sie ni munye difo pasiafo munye baba ne di ka kese aduma wo ye yesi yeshira wo se wo yesi due sikari de obedi batu bedaji wo be pu Mrs. Kanu be pu enkutosika de bezika misu be pu ni nyina menam ka kire na woni se dipa we ye kila bi owula show kababu na me wose munye
A different kwasiafo no a mudi mo honhom dan etum bisa se honhom ban ana wotie no wo so wo mudi die ba chi honhom achi apotu nsuma bi yeah they are ana kasa wodamo honhom ban na wotie no what a different medium who watching it means I need the creator no but the sister my dear brother be careful be careful so we your pa when you now so what you we did your best today who much yes we different what is na Ghana different no you say ekrofo with den kokobo when kokobo what downtown pay downtown oh yes hallelujah amen downtown who go downtown yeah abobi kokobo e mo ne wo nwura mu nyina do e rascal no wodi di be okra no do di bebe bia se be nkokọ etagoro no agyaga no to no steam no da ho no I said they were wu etu agyaga no to san na gogome ensama begu no to menya ono no producing ensama no steam I said they were wu no to I san na wan sampo bia to egu no to bete ho ete ba de sa wo akokọ na wo ba wa bi yesu awu nti wanya abofu ntu kwa dan wo ko so oda onye wa steam nya wa waji twa akokọ he stubborn toji wuti anu asom kwa odo sin odo ko shedu komu akọrew Bible say difo nu omu ni omu machi no omu ti se kokobo mebi sa akwahye kokobo no ede be no de akrata akokọ no ensama muso ede be no difo de akrata no ene ma ye say ene ma bia we ani ene ma ye say ene ba ji we wodi ko ofia ba ifo bebu wodi e wadwuma mu a wodi wura adwuma mu a obejja nkofo be ko beto ntonyama sa nye ntu tete sa nye ma na ye gogomi na egu no ton no ene na akrata akokọ no etu so ya akokọ so bi ye radio bet match nyonko akokọ ko so kokobo to ho na chere nyonko kokobo cha kokọ eti wu ni so for na wi ni nyonko to for ni din stone sama na ye every new Matthew 7:15 Matthew 7:15 mo chamu huye o ti mo chamu huye different for no o nyante ma oni adofo ma me papa sabe no mkasa say ya no mkasa oni adofo ma me papa ba ta kari adofo eti e wu kemo papa sabe no pa me tana people 3000 papa me mention mudu masia e wasia ya mpa e ya konfufie what who was here yes I'm sorry na share who was here ye be share ho wana nyantu ma ba mo nchai nanso mo mudie omo ye mpata ku adufu di pefo me na me twa babo no me ye pretty press odofo wutie mo ani mna so hu be na wutie no na yo wo so fo wutie me hu be na kasa kire okay na say akwanchi odi ba he hu na seka Wotie voice no Wotie why is I mean Debbie okay no diso obadi o yewabo amen hongo ko ti uba na babo na so avo sa no na babo na so avo sa no o ma ti mu awabon ofri woni chop ngru no wonti bin ko tu ko na do be bia oni adofo sabre na wotwe ye ba ye kwadu akwankyere ifri kwadu akwankyere e be ko kelewela akwankyere ifri no so a ye be gigana urade kasa cheme sabre so bi biara ntwere di no amfamra o chwo de ba obomode no ya we hu mamobo amen yeah see ya Ezekiel tu asam no so yanko vet 13 Wotie ehudie ani atron kom she ana omo ka kira mo omo se awrade asem nie de bia nenso me suma wo de bia awrade say de bia enam say obu twa ntwahye obo ade yawe eti bibi sa akwahye say honhom ben ana wotie no na wo so for honhom ben na kasa kire Ezekiel 11:23 yeti obo ade asem titi Bible ka kire wo se awrade ani monyam wo se obo ade ani monyam ama ne ho so efri kuro no ebegina be pon e kuro no so na honhom no ema me so ade me ko kan ya di ye ne Isaac ko gina be pon nche etukofo ne nchen edi ko je etukofo ne nche ade so ade hunu mu no awrade honhom obo ade honhom ade bi hunu ya no efri me so ko soro eti ema me kan awrade asam ma ne ka obo ade dan asam obi honhom ba no so ko preach the word of God obi se ne dia ojeje dross yeah ana wa metomi nkuni bia ba ifo ba chiware obi ntobi otio ba ifo woni fie se tie ni
And a sabra would tell you on the other for Wotie. May the oil be everywhere be the other. Then be able to oil back. Hey, oil woman you. About you, Amen. Even Yasun Yamabedri, whom Ben a Casa Casaba, a Casa Casasa, whom Ben a Casa Casaba, Yabrim, Babiachi, whom be Casa Casasa, and we say, What those who Nancy, I send be great teacher me about you. Amen. So first, my church member, Mana Quanche, Uncle Topada. Uncle Topada. Oh, Pardon is about or Tom Maku do me in 12. Yes, any back. Into different watch on watching a part that on the top. Eh, Namsa Okoto and I had no see, or she work a career, no the good no canning in front of the idea, the man, no, what the man knows a day. I say, make me do a dream, me hooby. Who be an to midnight to a point of ma or make your time a doom you know, who we answer be fee. A day. And I'm so yes, I know. President Abidiga or Canada Japan, I want to digga. A second that's better, I want to digga. But for seconds, I want to digga. Oh, yes, I know. And when they digga, as the apostle, where Bernard. What's Wabaka? Oh, then I'm with you, yes. Contract the Benaya Wunyai. Nibisa said, Mammy. Sadia we ye bibisa question. Store dying and a woman and also will contain them. So contain them when I was that who near me. And you can your supermarket is what me go who. Contain them was that who pada. Container. Now what quiet moko ye this supermarket is who be would ye. This will work listen. Hey! Sing your book on Papa de bien wabason. Debbie. Oh, my dear, what can we then put try you? Yes, I day. We want Vita. Oh, what do you want? Oh, fantastic. Who business who pada? When is it you know when you last year, baby? Oh, what do you want? Oh, what do you want? Amen. Oh, my dear, ina mudi wiase ne ko ina mudi wiase ne ko honhom ban na ye ne dia honhom ban na ye ne dia o kan 14 Jeremiah adi for muntia Jeremiah chapter 14 adi for atrofo no verse 14 papa no nkasa atrofo no 14 what's it what catch them say what's Isaac say bradi nyakopo ya we catch them atro na difo what's atro na difo no e de hye me dim nkom atro no di hye ne dim nkom me suma wo what's on suma me hye wo do be fro be hye nkom yi na nse won yam frɛ no obi mu ahye bi so yam frɛ wom Omana share prediction a lotto. Minkasa minchira wo. So nkasa nchire bi no. Eya 20 so adi hunu. Any commission hunu. Any say hunu. Me na mtwe say hunu. Bible ne di kan say hunu na me ka die che na misuro. O si say hunu ni kwasi asam na mo. Eni wakoma mu nada. Wa si wa yisu makoma mu dan. Nada. Wa si wa yisu makoma mu dan. Nada. The tricks asam bata, mo sa the tricks ahead dan. Abata. Eni e. Bokis sa. With the trees are better, but you will be bad. What did he say? Give it to us about them or more than be. Oh, we are not about them for one count, baby. Who goes about them for the bottom in Nakasati? Original bottom for young fellow. And I'm so on to Wotie. Now, I did my shop bottom for Papa, original one. Now, bottom for no bottom, and no one in Germany station. I agree. What bottom among Kamunko, a bottom for to kiss a can. Na come church to church. Yeah. Baby almost when we almost say idea. Ujiga now call. Just got to kai. The chat members minimum will be out of what I'm calling. So reward no. Na se so for bi ko ye bi sa as akwa bi so about them. And I no ni gidi what them won. No bother for that so to bro no atem. Hey, na bother for that is say. It's go film pa na mu you know. I say kai mintimento was it kai untimento so ampa was it them it will pon some men at the go film who the year go film I know this go film cinema hall I don't even feel now so I didn't film the 30 film now somebody here say yeah and about for the year say
And an Esakai. Oh, hallelujah. Amen. Mean to win 2 part 1. About the over this encounter. Amen. I know more swimming. Was he at 20s? What's your 20s? Any commission, any say, Makuma, and all Katamu, into because a woman been out here. Between Yada Yako Trusty Tisa and as some near Pong. No, I didn't. I could have a fee. That's what I could do a man. Between what transfer in Gita Babu. Between the Babu and a quiet quotation when you're a trip. Yeah. Biso Benya, you be kotu ye the old kotu, na abe support na dia auto. Yeah. And an anobi, and a Isaac, and the Yabi, and a Sabri, and the Elisha, or Cocosilo Bisakai, and as a canabo for Cocosiakai, or Cochet and a tonsion no tradia, and a Javia against a genius of Babu, and no go to any pantio, no German for a fan who did not know. Not or crom for a fan who did. Body and Vanessa and Amen. Honhom bang na Wotie and 2 times. Okay, Jeremiah 23 verses number 9, Jeremiah 23 verse 11, Jeremiah 23:16, Jeremiah 23:21. Jeremiah 23:9. A different 178. Was he a different 170? Makuma bubu mi yam. What year was what the soon what the different be you and Nakuma bubu and yam. Me no pay na sabri. Don't pay sabri. Na my sense sabri no but man safana so. Yahweh. Was what you or hitting us. Mike, I can't say, me serious, me or time I'm a deba. I can go for the way and come see from. Was not what or what? Not who has there been in your be any dinner. Not go for you in the name of the dinner. Only you only dinner was or Todd and Akuma sa. No penny, somebody had the man of probabilities. I yet. To be shown to a man, Papa, your machines. Hey. Mama, I want to say, assassin. I want to say, or bit to be catched, or be saying, now you're any, and you couldn't. Now I want to say, you grass for the boy. Monominti, Mama, only depend to a son crop for. Over some memo, a man quan. This one, because I am your best houses here. We talk, mother. Oh, trouble, do know there is a trouble. Hallelujah. Amen. What about sauce? Ben to so buzzing one. Here, I did you have bucket. Oh, but sauce here. Do you show us for best sound fan found? Best sound ben track again. Just like that. Just like that. So for Timmy catch up is a shaman consulting with Shaman Puano, the mean Chuayas, or Babesia so for Coban. Midnight, not for not one guy. It was for no row hit. To a row hit. No, he did the best. Yes, you got who know that. Body and Vanessa and Amen. Amen. Who been a Wotie one? Sister, who been a mouth, consequently now one. Who been a Wotie voice now? And your body, you probably show what the Germans were. One mount of power the Jeff. What? It has so fully been that there no normally boom. It has whom bang the Wotie one. Also, for whom been a Cassaccia where Mount will be no. What's Mama? I want to say, assassin. I want to say, I'm a Babesia, I walk back war penty. I'm a for Jan. As a fanai day, I can't. I'm a say yeah. Get about the camera. What? Hallelujah. I mean, what funny? What you question? What's our idea? Monominti. Monomeaning you are your church members. I'm not saying it is your day. Your bunch was many a day. Memo. Who jab was many a day. Memo. Who jammed was many a day. Memo. A broad union and a real social distance, I come, bro. Bad your man, just I mean, what a different so funny. Different so funny. Be seen by a woman for or two Daniel for. Be fearful. I saw them who said also for be grandfather. I saw them why you thank you to be shy. What me, yea. What you saw them of no funny be fat ma with them. Radius for them honor. Yeah, when yes. What's the fear what me who be all? Not so for them, a dash as what danger I I mean, no some now. I mean, sister, would tell me who men would tell you about to one. Who men would tell one? Who men would tell you also for Sabra would tell me. Am I for me? And you know what you know? Any Babylon Podia, if you put your Mikasao. Yes. Ah, who should be not Casacasaba? Who was on your be like Casa? So for you was one venue. No be one now, see me one be me say, Minkokumu, be any sa. Vice not here no. Be Casachano. And you be Casachano.
ya support was nkoko a wotimi mu no me se so kasa kire me a ma me nti woni ye ti so fam ka chi oba de so ma wonti ni ye because de wo ye ne ba bo ne nyadan sister so da bia wo koni de ma wo ne ba bo ne nyadan enko na me ti se ni bi kasa ani bi kasa kire me o na me hu nipa ko kasa no ya support na to sa ampa nkoko a wotimi mu Misransa ukasa chiremia maminti uniye pa ebia na obeyi mi efi ohamu ebe na mi wato mi o semanti enie kasania mekwa kotobo ni kasie biatom so for bi fie nkonwa danya kwanchama nipa 1000 amu nyina to fidie na ye ya ne se wo di ba mu no a wo koto sa asofo na fidie mu a na odi sa kwankyere mu a na oni tumi na be ya ko anya covenant mo be nya pam ebe hantew sa obi fie tumi be hantew sa Defoni asofo o se defoni asofo no o ma ya konkon sa ke ba bo ne kai me fie mpa de meko o so dem no hu no mo nkwasi asem no mo be awrade asem nie ya wa asem nie de o ma yenti ya asofo ni bia yenti o ma kwan be esum kabi o ma kwan be esum kabi ebe ya totrotro ye be sunsumom o si o be sunsum no ma twhwe esoase church members are wiase enye ma to church member bi verse 16 sa awrade de ko so ba de ya wasem o kanie muntie adifo muntie adifo no mo hye nkom no mahunu wei muntie mo mo kwa huhudie mo de mo kwadie bem huhudie anim mo de mo nyina nya de de nkwadie ba aye omakuma ene so ene no mo kan fa kwadie manko a energy wei na package wei energy wei na so for prescribe niam te say the hospital now the way sana pa na the way tua na jo one prescribe we are no can sams eguso what tua ka sams ye tua ka sams me see ye tua moko ye tua duro e kan sams ani ni mfa wa ma koteshi utua wi anu aka koteshi we na ba kwala check be ma tua no gina honom ye wo ani me hwefo wi nya una de o ye wi nya o de wo to ye oboya bibi nya o oba de wo mobo ye wo mobo ati bibi nya o Sasa furadi sieni munti edifo samo komu nsam no omo de bukwa huhudie mu omakuma mani so ayo omakuma mu de obeyi onu be klemu ni sika no ye eno mo ka kira mo enfie urade no mu enyi ye wo na kaya enyi living ya wo na kaya enyi misery na kaya hallelujah amen verse 21 verse 21 suma difo ni bi omo tumrika man kasa nchira wom America mu didi anya sam ketua America do mu tubi papa ke babu no me nko man kasa nchira wom man kasa nchira bi nim enso mo hye nkom sankom gina me gina mo yo ni ba hu atini mu ni free the creator no na kasa woni mu ankom ma me tie bi sam ankom ma tie dan me sam e say nyankopon mu ni ba mu a emma nyankopon ni panika nyame asam because fasasha na kan John 3 verses number 34 what's it there ye nyankopon so ye nyankopon so ma no nyankopon asam yes hallelujah o ka say ofri magina mu na me ho and the kade ne besi ankom ma me tie bi sam ne metie na sam dance obetonton ne mama wo o mo say from akwa ne so na ka o mani pa na haba dem na twe ne ho fini pa ne ho ene ne yo boni ni ye boni mama ni party boni so odwale nku mama ni party boni so odwale nsuo bi mo ni party boni so mama na kwankyere ne boni de so fo ne bia wa anya dan wa hunu go guide the book of Ezekiel no Jeremiah chapter 23 verses 25 Jeremiah 23:25 kababu na ngo dia difo no mo de me din hyen komtro wose wate dia dia yin o mo de me din hyen komtro difo din di hyen komtro o din di hyen komtro o mo kasa masodaye ene dia difo ni bi kanse ma dan masodaye enkosi da ben ye bia mani ma hunu wei enkosi da ben awadifo ene difo ben na ma hunu wei ma yesei ma hunu wei munhwe yo hunu ben na wotie no a de bia ma hunu wei wei sisei ma hunu wei amewiase sisei aye ye me ko commercial break aba hunu ben na wotie no ye kwaba yes akane no na ene muano na washishe da so
sana fadie abon sama shakotu the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, Tiffany will be emphasis, and I know 9. I give you for now. Oh, no, when we win, Yamia Quenwa. The woman. Ano kwese mo Isoya do sudie Ensu Aji trust Nansem ne betimi ma yati nyami asipa Mwamu iwe ise nyami ya kwenwa Krone chiwati Tosoni sebena busama sofoki mishe Tensuene Wajenga brini kobi kaweni nashe Inaje wajisi kansa na wafampaya Tobi kwana kosode Wawewe Wotie Ebrena so jidini Eyedi so nya ofupo ni chosem suya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sorry bia ya sorry Wotie oka wabwa enya sorry bia na ya sorry o jidini Na hwese osofu achi apreni munusu Afre na safu menina No dear to when him say While we are in the bra, we are praying, you monsoona, Yaria, Trabia, many parents inside. Blabedia, quite trained, you mother boy, Yami me muna money. I fed ya quanche muna dosu. And then I does me. I trust someone in Contom Pomqua. Nami mania diempo. I saw it, ya, sorry, Anka. Hallelujah. Amen. Amen. Topic ni say, Honhom be na Wotie no. Honhom be na Wotie no. Sese wo hye nkom. Honhom be na kasa kire wo no. Bible aksam no aka na mu do. Ese wo akwhye nkom. Enkom na akwhye wan na kasa kire wo. Tudie de ba America na. Yankon Numbers 23:19. Numbers 23. Verse 19. Onyankopon nyo nipa. Waso onyankopon si twedi ampa ya waso onye nipa. Na we di atro. Na we di atro. Ana oni papa. Ana oni papa. Awanu ni hu. Awanu no. Ono di obeka nsem bi. Obeka nsem bi. Awanyo. Awanyo. Ana so obeka sa. Ana obeka sa. Emmem. Edi Bible na ma warning. Tie mo hwe ni ye. Wan na kasa no. Wan na kasa kire wo no. Wo de nkom yi a munde muntie. Okay. Wule Muntie. Hello? Hello, Ghanaians. Hello, good morning.
Yeah, first badge, you know. But I'm going second badge. Mongo second badge, mammy. The fame me fa babu nimra. Na babu ni me answer. You better call last one. Bufan Twitcher. That me to it and farmer. My brother, what you say before I was in with you? And of us with the Asham come. Yago Ponsuman, or was sent with you. Neso ye nimuka. Yes. And what if Frank commission? Or what do you mean about? Yeah. Or of what would you mean? And can't transfer the cretano. And can't transfer the cretano. We need my catcher. What is so deep for us? Send me tia will be. Yes. I saw a cussing the name. So when I meet tia, when I make cussing, no, they won't wine. And can't trust the cretano. Was cretano only police. Yeah. On Chihuahua. Yes. Now so for the patron when you now also. Who made a cassacho? Say Nancy in a 10th. Okay. A chum. Nay 10th. Say why the cassation common? Ah. This is a friend be some. Man, Jeremiah. But he said, Makoto, Yako Jeremiah. 28. Verse 15. Verse 15. O dear for Jeremiah. O dear for Jeremiah. The time. I catch you. O dear for Hanania. Hanania. Equation come and the Jeremiah for hey, my brother. Hanania. Tia and come now watching Yano Kutia. I rather somehow. O dear for, eh? I did be happy Jeremiah who in time. No through different and say, wait, Nagoponia day. Papa, wait, Nagopon Suma, who will be Bitia will be. One hour or may, who yama, breach up or mine. And a woman don't want to afford the motor, Namusha, and Namusha, number 40 shares had their way. And it to share. Or this way, Sarah, this year, so bad, yes, Yenny. Me bet 2 of us, Ghana does not bet 2. Yes, also Paku Yama. Baby, not because, say, you know, the ocean and says, I say, and yan say, I feel now, free aqua, yes, sir, woman now, who now, wash our own common about. If we say, what can it what can you so much of Yahweh? What be on in here? Unfair to my answer. Until that. Madam Chobabono, me a printing press. Would you some one man for warning?
Woman crop for warning. And I only what just number one cassa word you not here. So quite where you preach on him and where you're preaching. What the preach about, man? I'm telling you. But you amen. Amen. Make it to me, but you do or no can yes one night day. One shank come an day. One shank come an night day. Now I'm grabbing from say. We one predict an night day. A day. So who be an moody? Uka babu no babu asemo kale mu do. Yes. Uka babu na babu kasem bi. Awo Jeremiah 23. Jeremiah 23 verses number 18. Hwan babu no ka. Jeremiah 2013 yanko 2013. 20 verse 13. Verse 13. Samene difo. Was in the difo awa Ghana ni bi. Hunu kwasi asem we bi ni mu pa. Omo de ba asem. Ebi di ba bosom na hye nkom. Na mama nipa fom. O bi mi do mo wure ko hye we anyira mu. Bekono bia koto aduane akogu da se nsuo beto asai Ghana nti na wo koto konkonte be hye dem a na nsuo be se wiase oni ofa konkonte ho ofa banku ho ofa mole ho oba de mfanti ase amen oba de ma wani so ntawo hu be na kasa kira ho hu be na wo so tie no no wo tie awura sha wa yo ma wo di sa audio we waji we mu di wo sa wa gene na nkofo so share na ya balsa ni enu wa kwantu abroche di ne say omo yem hyehye ni besi ni ahye sister wadwene yes sister wadwene yes and very important yes na wiase de anya di abriche baba wiase na de betimi aboa ne say wonu nyankopon tam yaso wie yes ba se boninti buti sanse mo na mo yem hyehye mo ya isa nyemo e fa yefichire o Debbie and for every me back it me catch the crowd on so sad way. Because man into so many am so training 20 sad way because ye nim say ye would dima for no come for. So we are say hallelujah. E ba back on you ye would dima for. What's your pimba to the TNT system we be na me or crowd mama yi me pab work ta. Say me to me ka me kwan. Na be me to be ka kwa no BBC o. Oba diamant ase am. Adan. Na be go do nwure ni pasa and NC no one ma 29 30th 31st am near 10 one for first crown come near 10th o to me no honhom na kasa no wonya adwuma bia I do nsam what is so wo bibi tia obi yes eh wonsuo na akase nanim hallelujah and from the same come jaja mo che munya de mo che ni ehwem ye adwuma mo ye ehwem ye adwuma mo ye ehwem na bia mo de nam na moa ye hallelujah hwem na ye adwuma hwem kan yanko pasam we would ma message bia anka cover anka kwa chire pa anka nipa bia sesa o madwene oba de mfanti ase amra mo hwa de akwa bi so chire mo hwa de abrochi be mo so se bi ji mo Ghana bi so ji mi abrochi hwem mo hwa de akwa bi so chire mo hwa de akwa bi so chire ho na honhom be na sha say disangam fu we hwa de ono so chire se nipa wawuo bi nine wakofa ana owuru hu obi a wawuo nine wa owuru hu efi owufuo bi nine yetwa ne owuru du nsuom se bi jimi o Africa bi so jimi aburo kire Yehowa yemabo ise ko bi nche bi fa maga Africa e abo ise obi nche bi ngutu amu ma e bi afi na be ye mo da me bi hini edroi ye de be drink yo wan yemabo amen be na kasa che papa yi so on fa nipa wawuo nan esini no kwa do yibiom wo de mo hwede ye kwaso e bi jimi wa Africa de bi so jimi wo Europe say you what's the world ye nimo nipa wawuo bi nan yo ni atwa no enyeso we do ye ni feel from animo no ohuru ko nsuo no manimo e tete se de bi na ye nipa o se de ni ayo mo se achami o mo o manimo we o so agum ye enti ye bie Ghana bulaso ye bia brochi bulaso ye abrochi bulande ebuso so pa de Ghana for de no ye di sumo ase we de wanim pa ani na mudi wiase ko honhom be na wutie no honhom be cho se obi a wawuo akọ ne nai sini no owuru hu omo si Yesu nan yo si on no se Yesu nan Yesu ne nan na ne nsakoka Yesu atime tu akoso gya ne nan ba akwato
ewiase ti yesu otesuro je oni na baako ɔsi yesu ne nan na ɔno ye yi akyɛ no akonya eto ohuru nsuo na nkrofo no ɔsi yesu ne nan that is motive and idea nkrofo dey just ɔno yesu nsuo ɛnan apro yesu atu kosoro ɛgya ne nan baako wa aw misaya na de na wo do na baako ja papa wei ewiase nyina we na nya wo na baako eye nokure enye nokure mi de mi ni bebe se wo na baako nka ewiase Debi. So Yesu disable. Abrofu twa ebinfo twa abrofu twa ebinfo twa ewiase ye Baby say. what is the word of God Ayira. ema na obi say yesu nan eno no de wanya Ha. yesu nan esini eno wanya Away. ito owuru na arawo sense omudi san kwasese me omunum yo Debi. ne baba akukure nyina ho eno no ogina okwa wansa bi anye dai anom Brainwash you. omanim pe muti Ghana mbehu yesu nsabako Baby enche. Ghana for the sense yatra Ni na obi yebi. su be kasa ne saka yesu nsabako Afo me Yesu part abi o. no ha na nsiatia ana me be preach gesi nkofo bi di matem me wa no se obie babu ma obehu tirinwi no yinwi na ja tunsom no ide no ano na Ghana for panyimfo bebre hwehwe nyi wo babu mu babu bie na hini o se wo hwehwe nyi babu ye babu uko hwehwe nyi wo babu mu ampa so be bie nyanwi Ubenya. yes babu ye active automatic you get ubenya bi Na dey. Inya 8. ubenya bi ubie babu ma babu ye active automatic ubenya Yeta bie. Abba. No be say we go fast ade we. Ben na kasa chira mo. Topic ni tie topic ni yo. Ti Yesu ka che suafo no. O say mun Luke chapter 9 verses number 55. Luke 9 verse 55. Oda na ho kan wani Say oda no kan wani say. Munim hu ko mo ye ne dia. Hu ko mo ye ne dia. Hu ko mo ye ne dia. Sabro bi dia so bim. Eni na koso odem no. Ye na hyetumi bi ase. Wonim hu ko. Say free Nyankopon na say free bosum bi wonim. It wa ma ye won si ye nya hu mu ni. To kan 1 John chapter 4 verse 1 ye kan bi o. John chapter 4 verse 1. Was it enchira pa? Was ye wan chechira pa? Ene chira Ene chechira boni. Adofo. Me nua ma adofo no. Munyi ahonhom ni. Munyi ni. Nemo monso ahonhom ni na hwe. No si enso hwe say we akofa bi. Edu anwe ni ba bia betra ogibe o say free Nyankopon. Later no ye di efie nkonya da no Nyankopon honhom. Na mama wa kwanche ma woni tumi na ebenya covenant ebenya pam it will get the book of Lamentation chapter 2 verse number 14 Lamentation chapter 2 verse number 14 yeto omade asem was atro any na da any suade any we difo ni hunu kachira mo wate no mu nyo so omo boni de ontimi hunu nka nkyira wo da na atro ne ensam bi ma mi ese de be mu afom ko ano mo kachira mo me na me twa babo no me ye pretty press the bible me ye won Hosea chapter 7 ye babo no yenko Hosea chapter 9 verse number 7 Hosea 9:7 yeto omade asem was asuti na enya du awreto na mu ne wa wie ye brem na ni o Israel mo ba hu Ghana fo nye bi be kos mo hu ni say madifo na mo de mo atom so o ya jimifo e bia da Jimmy for na honhom ni na honhom si omo honhom amani su honhom nsa and honhom wei san krofo no me honhom nsam no o ya badam so be de nya badam for go mo nye me be dia de so mo ya badam for na nkafo no ma anya dai o antena obade mfa ne senka o nya kumam it will get the book of Jeremiah chapter 6 verse 13 e babu no Jeremiah chapter 6 verse 13 babu so nka o se dia e free omo kuma so o se free and now yon fianga boys Kasia so and munki to di mu akasia nyina ya ma ya dufu de pa me na me twa dufu di pa o mu nyina ya za yes o be twa sesia ke ba bu mi anko free adifo no so ekuso ba so afofo nso keka ho o ma ye kontom o ma dani nkontompofo o mo same man kuro adi hel sakase Nyankopon
ko che wo hawo mu Omo si asumdue. Obeka just adia wo ye di asumdue ba se anyala Enso asumdue ni ho. Me na me try. Dabi. Obema gallon asumdue o gallon num. So asumdue ni gallon num. Dabi. Bema bottle asumdue o bottle num. Enso asumdue ni bottle. Dabi. Bema obema friends say enkuto se asumdue wo nkuto num. Enso asumdue ni Dabi. So for to be catch member say watch your bro. Na Nyankopon so on chia bro. Na we bro how dey that be feel so akọ. Na bro no aton mo be 2 series. 2 series eye fua. A bro ba ko pe. A bro ba ko the 2 no 2 series. 2 so be enu aye match so 2 million. Oh how be that so akọ we a bro 2 million. But on nkasa ya he. Bro but on nkasa ya he. Business upon business. Ni di janto to Nyankopon so. And when Nyankopon kasa che me say, no abeka no tra no afa no wadi no head. No akọ. No abeka no tra no afa no wadi no head. No akọ. Obadi ya wan fani sanka. Omi adwiri nu. Omi akoma nu. Mani Nyankopon ya wani manti na asem wase. Baby ye du no ye brem ya wono. Me de manu si. Asem na ba unchan. Topic ni say obadi ya we say bimbisa wo say. Honhom ben. Ana Wotie. Honhom ben na Wotie no. Frem ni atwetwe nkobo. Frezisia. So ma sene. Yes. Na. Ha ya kwa yenti bi nkasa. Debi. For 055 955 2686 0507 690000 Frezisia. Okan Bible no 1 Corinthians 14:33. Who dey tie Bible? 14. What's it mean say? Verse 33. What's it mean say? Was ye Enya Nyankopon. mafun ya nya papa gira wo yi. Awadi ade funu na nsuo. It is some fun. Bible say me say question. Ye Nyankopon. Ye Nyankopon ya so no. Onye sakasaka yo Nyankopon. Nem oyasumje Nyankopon. Ye Nyankopon so be mu obi anu funu nsuo do onye da. Obe mu obi anu obi na nsuo do onye da. Se nkom hyan free ono pa obe hyan some fun kom do onye da. Oba dem fa sen. Amen. Hello. Yes, sir. Pacho me tunka. Pacho di me ya kasa free. From Frank, what is free than so much? Me too, what down. Oh, I can't go show. I'm in Pong Quantum. Amen. I feel lockdown, my two preachers. I saw waving community. I go back to 5 years. I saw them with that. The truck can be from the fast one. Making like an opening bar with you preaching. We bear it, it's so TV. Let me see also for it. Necessary. We do TV, and I think we do radio. So I want to say, and can't be or hold the money. The power, sorry. About the Israel. When you walk my sword, or my music and no correct. So, then that's it. Soon actually, my that. Yanko Pusha. Bye-bye. Bye. And then what could some Omaya Agina Jumano? Aye. Now, when the Yamia Dum Wamamukai, and I say, a jamu to me, a can be a devoted friend, I'm so mamma one day, when you're so idea. Saa software na after different any awuro ya say ko beka so preko so na ene ma me ka sam chonse kemo for Christopher e kemo for Christopher because omun kemo for no kra no ya Christopher ne ya see unu han no saa ne ma na ya no omun nu nya saa ne ma no na me dia na me ya no so no say oh say ye hu obia okra bible o picture ni ya friend sofo ni ya friend sofo omun nu omun nya sofo the answer ya this was near to tia woman conform to when no woman ya so woman ya za professor him before na kanena wo mu da dan conform na bosuma kanena ya ma me du ku dan ko dia bosum ne ene ma na no bosum na second if I tell say no na boy o na me ka say ba for tell o na de papa ah why are the nyami shira bosuma second I atomo about to mama ko no bi mra bi de say dia e wi na ma yehu e fi
research na ye hu ahifia ye hu e say nipa nya ne kwaye akwa si so ba the akwa ni mo gui ase what for some come the date ya so what shall come the date ya so akwa fa date na to so pokura dia kele ka se ga se ne e bran koy na wo akwa date is so twam atwam na me na se kom aka me kwa na ka so be ka se esrem ho ba bi o se What is hello. Hello, mommy. Who did my biggest? Your family, I'm first going. Meet you. Damn, for Tonya, Miss White. Now, I'll be in one more go crying. Young summer, or much to know do what you come custom say. Kai Belmon and La Walla, say, come away. Now I'll take me away. Then on your metla, Wama go, I must be killed. As you just say, I said, come Quamon. Okay. Who I was so come Quamon. Kayo won a come Quamon. The Seliatin Yaman in a bit to Marco. See, there was a pan, sure. Tell me, one my own crown. It's your pastor, man, and pastor. Bye. The memo watch was it was. See, are now Bombay and a bed. About the hello. And you are from Jinka. And council dinner, we are going to have a in fact, your friend is in every committee 25. And then you went to the about the Daruma, then someone abraya. Then, me see winter. But every meet you, no come up to me. It's you, nothing said that, and I do not cut on a da, Papa. And when I feel one, it didn't could be the one some sort of a half from some minimum. I'm of all DNA, I'm you see a full friend. Hasn't helped any idol. Yeah, me and you some Papa or someone I'm a corner. With me, you know, some more memory. Papa Mate. Now, you knew you would want my idea, who's already a year. That's what I say. Okay, first somewhere 2 verse about 24 or so. And when Yanko Pon cut, say, on cancer and ten man. I have got ten man and the money promo come as Yanko Pon promo. And Papa, and let's say no, and somehow can be no one Yanko Pon promo community or promo come. Now, one put some things in the upper, we soon can summon. Sounds the Bible can't say the Yanko Pon man can yam some, Papa, or body in Shroud. On Tom Quanium, no Yanko say. Now, goes to one cancer panel. Now, men Pabada, the young couple also Katia as was about the account. And all about Bible can come for in Amen. Some Monsomas never be a dear drone. He ain't a free sword, I don't know. It is so many. Namin me the Gideon, I say. Gibesi, the Obadi of the Casa. A man, a ma, a sustaining quadrison. Was the Ekekakono. It is here. Hello. To it. Yeah. Hello. Pacho. The brand super. Hello. Yeah, ulo wa TV set di kakawa da wona entie hu fi TV ni tie fa ho we u phone so why. Hello. Yeah, Pacho with you. Hello. Hello. Good evening. Yeah, good evening. It's you what hello. Hello. Nabu konsha pa ayo kese ontum kwanempa obodi ni bom yete penyo bebrase ma dada ya che na so for we kana sense ati obi so for we ko sen kombi na afi o sen kom na afi so for to be sen kom I fit match and I say na dey nyango po na match wan fi why are the that was na the case out here the person said ka obete sorry bo ase kebe de pa nyango po no yegu eva baba o ka safi say ka wo de mo mo anu ko fo wo hwe mi do so o pe be bi mai eva
Yes, about the people have family. And you would have more on a big grateful about sorrow. About it now. Hello. Hello, Papa. Good evening. Good evening. What a fun Mr. From Fisher, someone. With you. Papa, you made a mistake. I know can say, won't quite some of them, my year. Hey, Papa, you know, you don't want to be my you. Manumbi. And no, that Robert to me, the good Jim said, you know what I'm to do. What's the one I can see? That's what I'm from Jimmy Sow. I'm the one that they say, Papa, now that about the with the Babylon crew. What is Jalia? What is the trust? Oh, you did. You see the trust in this TV. You're so now to say to Tricks. Hey, you ever show me feel? Papa, and you the Papa, not my car, my taboo. I will plan that Amen. Oh, they are not looking for you. Miss who may be friend. What's the apostle? Me, my question, what's on my question? The man is only you got. What's the apostle? Me, this man, oh, how bad is what day? Ah, who could gather you got? Tigus, you know, Gary. Sir, for 21 days a day. Where do you work with the out of toilet? Hello. Hello. That's me, whatever. About so? Mommy. Hello. That's me, whatever. About so? Shalom. Yeah, shalom. About so, Yahweh, Papa. The deal of Kupadimana, I think you have to walk up to my uncle. I thought the master show up, but I just shot at this number. I was in the battle for one, yes, the only opinion. I'm a young papa. Only opinion at this one. I'm not set to have your name. Then we stop papa. Yahweh, I'm not going to this is a good thing. Canada, and say, this is another place. After the general, this is when the more pay in Lanon, the banner is better. Yes, I know almost a fellow, one more pay the back, on the back. Also, saying, Papa, you need to do it. What do a man and Cassa? Like a new start doing Quadrini, or the more study day Sabbath, the Sabbath, a better swap. Anyway, Papa. Now, what they call lazy, and Lamar, you are doing so a mile. Then you know what man is you will see that when I'm not so much. Now, what you are doing a mind that let's see a former Nabia. Ah, Yahweh. Listen, a big killing who gives to me a key, that's the fire, losing Yahweh. Losing Yahweh, so much of a gentleman, he was a gentleman, and so tell you what to go, what do you to go, the big week are too much of doing, there's a limit to their crabbature. Apart from this year, the name is son, which Yahweh Yagua, Sabbath, your back. And the week of one one company, then said to me now, the back in Naba, but you see, yeah, but you see, yeah, yes, I said, let's get you 2 months. Yes, to see nothing, and they did that of 4 granny, and then what's the day of cool. A person on me, you want to any mamma. When Shram, when you move feet to Munquadrum. Hello, Pacho, who did my free? Hello? Good evening. Good evening, sir. Bajo, Papa, Obadi and Shira, Papa, Bajo, a job in the Casa Labade. Papa, and Asamane there, a mood do Papa, Obadi and Shira. Na on tone quite them, not on showering, not on Trawushim. Na Papa, me person me can some kakra, efa young fresh one as a phone at Tifway. Ayana se binum fra, ayana ya amane quine kakra. Topic and da hona, was a yaka one seminal, ayana ye yira topic no. Papa, Obiba Timikra friend, no one casa ni nipa diana ni vida finiding. Obi so betimi aboni din na ba bi o se no so kra no na ohun eho din no abo
ɛyɛ saa na ma topic na ye ka ho asɛm na sɛ papa nyɛ obi a na dwi mu dɔ na nyame asɛm ahyɛ ne den na yawe ɛna frɛ no a na wayera kwan papa ma me ka asɛm bi me pa asafo bi mu wɔ kotoba bi mmerɛ bi atwam na kotoba bi abavana down na baabi ɛkɔɔyɛ no papa ɛyɛ wooden structure ana yɛabobɔ ɛyɛ ntaabɔdan ana yɛayeyɛ fine wɔ mu na ọsọfo panyin baa hɔ na okɔ baabi a pɔpɛte no wɔ na afa kɛseɛ paa wɔ ne tiri so na papa yi na ɔka asɛm fa asubɔ ho na wei na obi bisaa ne kɔhyɛn na papa yi nso ɛnyɛ obi onyame na frɛ ne nti no ɔba ne topic no yɛ mmienu egu pepa so na wei na ne tia nkɔ yie ɛna platform na ɔwɔ no ɛyɛ ntaabɔ ne abobɔ ɛna pepa no firi ɛna tɔɔ ɛfam na ɛkɔhyɛ fam papa amunumu hɔ a ɔsɔfo no ne nyame ayera amunumu hɔ a ɔsɔfo no n'asɛm a ɔde ba bɛka no asa deɛ ntia nka te sɛ nipa bisa no fa asubɔ a ɛnyia sɛ obi biara ɔgyidini no obisa no sɛ deɛ nti na ɛsɛ ɛbɔ asubɔ no woyɛ ɔgyidini a wɔsɛ wo ba anaa woamma a wo ne nyankopɔn ntam sɛn ne ɛsitiɛ no wammisa saa deɛ ɔkɔkaeɛ no sɛ yɛka asubɔ ho asɛ ɔkɔbisaa sɛ ne kunu yeah. Ejabia some years, yeah, unity. Tribium, maybe I'll bet me a say, hello, Pajodi, baby, I can yeah. Very faster. Me, also. I'm sure Fana, as you call me, that will be like, oh, yeah, me up, only handkerchief, that kind of confusing me. Now, I remember Nandiana just a multimin to Apple. But what to Apple are we among you? And yes, will come in and I'm heavy. I want commandment in the wedding zoo. Commandment near 10. 2 quarters of the Sabbath day. I want commandment in the wedding zoo. So we bet near 10 years Sabbath church, but to bet near Dinquasiasm. Didn't get James. When I got yourself coming in na qualify. I one subject na wecha. Ati English and mass and wecha mass. I go to Nkwaka and I want to Tonyama or more. What you say? Away when I read your mass. Until from my head back now, I start to know. When say, Ukran, I will cover by ya, Massa Munya San Yamani. Munya Yanko pointed to him. Yahweh on Tibotru, gal on type of bending Yanko Pobicum. And to cut off what taking that. Would you say Tovotic, bra, and it your Tom Votic, when you know your pet? Oh, Domo be the bois befi, or the bony 50 aqua, sorry, and it your Tom bois, sorry, when you know your one. To catch us off one word teams or call me that dear, or more than no yaton to a ton and some phone. Onyai. Onyai kura no hwem no nka na asem no so ni word ni so a wonya babu no to no ko pekresi no wonton so ntiase a wo dwane jano yanko John yanko Matthew 14 15 Matthew chapter 14 verse 15 was munya wo was wu so so ntene won se dwane jano every say wo ye ni friend so ni friend kwan na so ni friend cho ni friend kwan o ni friend so fo no atonto ya ne mano a udi na chi a money chow kwanya won nyina be hwia mo nem betom mem wate yes wate do oti tobra ni do so won nyam ye pe wonti mi fa tobra ni nya and justify ne ho de no ye no onya san nyama mu ka so onya kra so for the bent to see aso there or the one friends a consulting room ho and on the bent to see ho and obi ba no dia san and I would the so for bent to abra no fansa anya pe ni nya sasa anya sasa Hello, Pachabitio. Hello, Papa. I'm sure. Indeed, this one I am sure. Amen. Papa, what's making you? I saw for you more be the one thing. She shall play or play my task there. So, your friend, Jesus Christ, also. She saw, oh, yeah, but fine. There be never find you can number for yes, I hear Tony Moja. Into a year, such a Moja. Tony Moja. No, Tony and I want to. Yes, I will.
Ghana for Tony Moja. And I brought you Moja. I'm Tony night. Nobody show. I found camera. People. And then you rough and 9 out. Is your phone son canine? Who now Sakai? Honhom bang at the 9 below. Honhom bang at the 9 below. 2,000 years ago. And then that's a crowd or it. Yes, 9 back. Akasasiso. Hey. Yes, we have got you. Yeah, children, son can hear. Hello, Madam Sakanasam. Hello. Hello, yes, sir. Hello. Hello, Goza. Meet you, madam. I go. Yeah. The premier retired in the first people from. Meet you up and from for you now. Nyamisha upani nyamisema uka. Amen. Nyama ya miti huni se. Babu ye adeba kwa kizo fo nyina yusu. Ndi ya mi bisa mi se. Bienti na we fa no se we fa no se we fa no se aden. Na titiru ye wo bibi a fa no magic. Ndi ya mi bisa mi se. Ndi sa magic no e wo hi. Kizo fo wo se ye bisa ye wo se. Sa magic no e wo hi. Rera so dem. Iti no omuji magic wo kwa no e na ye hu. Se omuji awura asori dem. E no omuji ye sika. Pasa nyami shirawo. Onchira so bane. Nyami bo hu ban. Amen. Na wasa mnuko eti emaye ba nyami shirawo. Iwa nchira so. Lo nyi wakuma so ade. Hello. Hello. So we pe yanko we ye bre na so. Hello. 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 Yes, I'm back to nka wadaruma. Yeah, Pacho me kagisi esa manga si doji ni. Esa manga so okay. Bi chia esa man for Mitio. So good evening. Yeah, good evening. Oh. Esa man. Pacho cheshe ni die. In fact, Ashama hawaji baby awo ja. Ashama die meni. What's that time we dey na Ashama die? In fact, maybe Obia man down for in Obia to you. Amen. Yes, na quite with you. In fact, some time ago now, Madam for being invited me, I saw be all night. Yeah. I jam just go for good line so and that's you intimi antomo. So masene Mr. Wakitu abiensa. Let me tell you remember. My number is 0242 327172. 0242 327172. Kitu abiensa. Sanansem course abano. Nianom bin pesa me kanu ha. Ye po a. So masena ya we na twetwe kwa mama me metimi abatra ne. Na nana de ka ebobo ba no. Na ko sefo ne pekwan bi a. Wo yi me free system ne mo ha. Nanso no ya we adaworoma. So no yo tiasefo no kai. Hey, obechechere na nzo ebesa. Oh yes. Obechechere zo bedwiri. Papa. Amen. Say eya sam no na ni papa so so ditia ni ntinu. Oh papa no ba de ya we bedi hire. Wow. No papa no wiase aka na tamfo. Yes. Ya wo de me nyame de. No. Ha. Na me yama sam no anya adwuma. Mo kam mo ye den. Asam no awurawura nyankopon ma ya we ni ma o. Yes. Etimi mfiri wo da ekọ awura sum. Manu. Yeah. Hello? Yeah. Hello? Yes, sir. Pacho, one the last one. Hello, Pacho, with you. Oh. But if I last one, send you a dorsal. Man 40 men catch a cagra. But say who been a Wotie no. Hello? Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, Pacho. Did you make a cafe? Me cafe Oshuma, me dey see you. Me too, Wadaruma. Me Pacho, any panel will be at no. Yeah, but you have Bible. You have to be a Yankopon, Eka.
You feel say, you should say, and yet we are Bible. And he as of for Dana or Moda dying. And you by who, now someone Yan upon our canoe, no more, who normally shed it uncle. And then you try who you are here. So for ye petrol and other, I think over Kanya go for some actually panel. When you are born in our way, no, and then you party a drama mom, not so for Shen home commission or come and watch them. Oh, any part you will be at the as you said to me, you should say, Anquana, or India, and Quana and Quatamidi young, and I'll be quite good to you. And if I could see him. But you can say with them, by intimate. Sabatinian, yes, one of them. Yes, I can see a quam boneto. It's not a Bible in the Moko. Now I say, Uboko and Tia, the more that you do with everyone. Oh, I know all kinds of now, what in Yakupo near Chivichida. Only part in whom only Unana. Amen. And then so I thought for no, I do more a jolly nipa, ewo is smart. No, you don't perform Puano. Yet nobody nasi, young coffee and more manani. No more time in catching. Monso Masinio, na maybe I do not what tro. That's why you have a mere ding pudding. Roos non wired thing, Marana, Eba, and white, and so you be cheerful. Obadi Israel, no insurance. Who men are with you? I can share no crib and then the woman at Yama. Also, for with him, whom bang, Nakacho said 2 years, Muja, once only on a 29. Who 20 blood, is it 29? You know, yes, I got transfer. Fit was the most only Papano at young Kaba with yes, you got now, young Korea debut. Yay! I'll call a Johnny Naiba. Was it already high? Young call as one. Verse number 9. Okay, you know what can some pension we no restaurant. O man so already obadi pejan. Ne emunukunu gino from some na bra oricon. E bra oricon. No mo hwesoro ha. Na hwe emelema ba bi at once na mema mienu bi si. O mo sentade fitaa. Abofo si fam. E no tim say hey no catch on say emema galali mema adeti na mugina ha na mo hwesoro ha yesu ya fa ne nchenkoi obasa send them on so cross me eti yesu kon bible say abofo so firi so be he den e be hye asuafo ne de eti so jane na nka abofo ne kon metama he den akọ so no put the real feed na papa etu se ni ojane na ya abofo asaba abofo so real feed na enya no pro tom oh yeah mfa komano dale na yesu minimum bo hey asemu oh that be abroso babo na shem koma ne ya bam do when you find come che papa which is o se break ko wi ya nyama we mu ne be dey e betete bedani wadi to kind the book of Matthew chapter 24-23. Matthew 24-23. What's in Kase? Odi pabaneba. What's when the pabaneba? Etifia sem. What's it? The and it's so be Kase. So be Kase. Share. Christo no ha. Christo ni nine. Christo ni nsa. Christo ni ring. Christo na so. Awaha. Anase waha. Mujini. Na Christo atrofo. Edi atrofo be sorry. O be senchenya kase. Eni wonwade. Ne betumi mpa. O meda no we just want that one Christian no kura ni mpo. Hwa me dem ka cha na. The also ya ji kwaso akasam ya chen. Eto o mo ka cha mo say. Ti obi ba no be ka cha mo say. Hwa o sira so. Yansu apie mantam we asire bi so a. Monko. O mpie mu a. Yansu apie tokro bi mpie bi mu ha. Mo hwa na ma konsoto no menko. Me na me tro ye. Me ye printing press. Ba wa hye nkom na to. Ana ye adwuma. Yesu na ye apie baby. Mo to se Ghana ni bi tia ba fu play akohwe. Yesu na
akwari be di ho rough yo obo yi chiro do di so du anu awoso kakra dia gu ye wi yi kakra da chiro na wa kwasi ade oye na na kwati yanka de baba be gua na pa oba dia man dia se ba omi akuma yankwa man no. Hello. Hey. Okwanji mine. Na okura we nipa be. Na nti wutimi kasa mani twi ya no musa. Oh, atwi wo mododo. Atwi abedukura abetwi mi wa ha. Asambeni. Sometimes you know still me just say, Papa Bible what we are saying now, what do you need different yo? Mawura mu pa, but still say there was the cancer money shit yarn. Hey, Papa, yarn with yeah, me I do let me stop my what did me come and chew over? Wow. With him. I can't say, I asked him, okay. Mini abe wa benchen na mini abi na mano Mrs. Abi na mano didn't call by man kwaji sa oil no na mini an watwem ya ma me oya me fi no winim olive oil to akase ma ala so no so obompa egu so what apia na gu mo nobody knows and what dem papa owura yi na wodware a ewia incense obesranku no what's that baby olive oil we are no akofa blush anafin obedwini wa be 30 minutes waya ma reading na hwa na busa say atete na ko dware wi na ho ya ne he wasai waya ntina me say bra what's oil crown so what is sra na wo na mo ya ho he na oil nyame a bless nyame a hira so de na wo ko dware a wo ya ho he wasai nya waya na enkatia ya na me wi no na me say wura Uma me wo a minimum wo wadin kata ya aduane a na wo de abakokora ma hu se wuti wo hu da ene na be wo de ba sha nkate ye ma me ka oye na wo sra no maka Africa be kan ni bu afu edi mre bi koto oye olive oil ni bi enti ya ma bi se ka me fa ko change oye na wo ho no na me edi be sie Bijam no uko ye obehuna bakasa ubeye afrawo je boy be for change me oil and me jara life man wasa oil na me hu ade a wo hwe free oil ni mu uka wase enkate a me wie na me se le jankate a wi me hwe so yi edu osore a se oba no aton kate ro da he no ho wo so jara wo dinka wo wi nkate na ho ya wo hene still would I ring catch so send the background or chairman go mkwaji oye and I'm compare me once more and I'm sending preaching because man we send preaching because man no the my reply was say suffer now my bad hwe omo ye wo mo ya azan for some boys wo mo na nam Ghana no ya azan krono ko a entimi me me na ho entimi o ka che me hwe ma twemkura na nkom me hwe ni ye and when we are ya no me nya yi ma ka hwe na me sane ko man say sister that was in one asem na sofo na wo ka na asem no makoma ko di wa wi o ana wo se wakoma so kodi ba bia so for be makora na wakoma kodi no o ma be kora ka wuntie di mi so ja ma mom bra and to be Genesis from that time no oni me nya free bi ana wo wura isu so I was na bre no so I dey I don't know why full bottle so papa na man ko to no je telephone so abom pa ya ma no de bia oil e bi chen ni mam osra dia agedie osra agedie ana ko bi hwe bi sa say this man decree me a decrease about nim dia o ba de wo mo bo wati hwe dia bo ba no Papa, ubeni yo Eva mi free US. Ewi obo adie nhira won tina nim chone Pastor Menza ni Pastor Chemu. Papa, and someone na wo kan say Bible ne kasa wie we ensem ne say adosho dodo. Eni pe be wo say de na wo kan wo be wo so ye campaign say Oh.
Yanjo number yanko fle sana papa ne mo Ghana Baptist asole ane ko Baptist die minim se o monye saa de no ye de sofo ketua bi ba wase nyina ye kohia ye bompae nam se mame fa me nkohiem papa sofi nkohiem o se ye bompae saa o se munyai ohun se net bi ato akata ye nyina ye so na omo bompae no mo ko na me de ohun se makao oba omo so makao no bompae me nua ba kokoro me cousin wo bro cha me ono ko na me maka ana afedi mi jai kokora achire yase no bobon kofo ba yie basa wi agedegede ana kromu abaifo kontem yase hwe mo hwe no pa efro no oja sa bayibo ne eniemehunu ne ye oba de nhirawo se da bia wo ma wo cheche mi ehunu no kwale no mo de mo nkoso nton ne ma ne sa ye ne yase ye tie no mie ya dwemie ntio posoro ko agiman na ye nya na wotie o mo nsem no mo kana default fo nsem no enzizi so se wotie papa ya apostol nsem ya ebie wadwinum ema unhu de ekoso wo wiase de omo ye ne nyina etwa se ba enso mumma mo nna ho se de papa nwom ne kire no mumma mo ni nna ho agidifo mumma mo ni nna ho atrofo na doso oba de nhira ne me maami Abigail ene pastor achemu nyina me maami Abigail so nyame ma na hoɔden ne kwatenten ahoɔden ne yokoduro honhom no mfanta wachi papa nyame nhira o no no akoma so ade ma hey you know see God bless his children and give them from for it. You know see Elohim Yahweh later na after 5 years. Now who am I going to try if you come put me down? None. I come at church, we are the conquering lion of the tribe of Ghana. Holy man will like King Apostle Oko Ajiman. Ja Rastafari. Apostle. Nadi. Yep. Who am I? Anyone? Apostle Michiamu ina anyone can come for Nina. Yahweh Obadi on Shiramu. Asya babak. Yes, ma'am. Anyone? Papa Apostle. That's why my Bible na kasa. Asma Yahweh na modo ba ndeno. Yenu yakuma to yim yani waje. Honhom ben yete no Apostle. Ya semo. Honhom ben yete no. Ben e kasa kire. Yete ni pa honhom. Ana otumfo Yahweh ne honhom. Very good. Ana ni so for dun konya. Ana ni nsu. Yete ni mukafu ya na yanta frame. Da honhom no onfi nyame. Onfi obo ade Yahweh. Yeni me bia ofi ebi fi Togo. Ebi fi Côte d'Ivoire. Na honhom ben so na ade dem sofo na ofre na akwa Isaac no ne yadwuma. Ade ya hwe ho nyina. O sande dem papa wa ha onya che. Nkanka maame. Honhom ben ne tum kede dem sofo no nto hanki 500,000. Oh. 50 Ghana. Honhom ya. Honhom ne ba ya. Hey obi ansole. Awe tie kongwa bia sole. Fa tensi di tu kongwa nimu. Honhom ni agwa jere. Sole ya na nkrofo bi fi baabi wa ba say sa tensi no de ko. Honhom ben ne ni. Apostle. Ya menshira papa. Oba de ya we. Onya okase. Eno wakin kan funi na odi buye yani. Amen. Ni yani nda ho. Na ya me ya de nkrofo wugusu kodema sole. Na asofo ha won. Yenti apostle ni yenti ya hwe Nyankopon honhom a enam ono ne do de yadwuma no ni tutuna nam o sande nyame honhom no wo dia eye calm te da apostle mo ka sei ento apo ento hanki sofo kachem ma me de onkori banche na haban onkori na ne asma na ha no ebeko okori amana ne asma no kra yekase sofo honhom ben ni eya zan kontompo mese na kwa ijega on police wo mesam mu kwache no sa sofo oya zan kase azan oya eye fekeke onimazan ho tactics papa wesuya police mu kwache no usande o say nyame na dwuma ade ode aye mame no mame nko na foforo so mbeka bi Apostle Nyankopon Shilamo. Onkodo yam kase ono wakin kanfo na bukoso buye ni yentum ti Nyankopon Yahweh nankasa nasem.
Nintutu nanamo. Na mfa nhyira mbla ye mfie. Apostle, mesi ye hu ma ye ni waje papa. Me ne me wife na busuafo na kire de me mba ni na ye ni waje. Na me nya okase, e no ye na wo mba na. Ba ma me de onopel. Obi an kwa chechire. Because aban so te. Obi an chira mfa nhyira ni. Te honhom ban ne ka ma me a. On se dia aban ma na ore. Te so ma mi su pun konta. Kontani. Oma chechire wo. Oma ye wazao. But so be prediasa. Yeah. Onso mo adwenye sharp. Edi fa trofo na wa adwen na wo betene pastor che wo gbofu pastor Mensa no wo kum apostle okon agiman na wa ye woni prekasa akwankyere kekedu akwankyere hyemmpano ne muntwu aya sa akwankyere wa ye mbebe akwankyere pano akwankyere disu akwankyere wa ka kokonte na wa sa so wa sa wa bianko na wo chepude mi na mije ni ma ka kire wonde apostle okon agiman me say living yawe ne nsa wo nudo wa da minzama wo yenti ne de bia me da mo bo mempa ya me si anya sasa bo nsam wudi fususu bo nsam ne bo na anya ne bo na nipa bon obaka mala kwa bena modo obaka apostle okon agiman no do me si Elohim yawe na aka sa o ntwere butu okure bie ne ba si ntutu nkon ka she Israel wona bosum ka sa ofa ne ba na chiri wo apostle okon agiman the dynamic preacher. And then you be Elohim Yahweh, Uncle Unshiro, and then O Bible readers, Pastor Che, and the Pastor Mensa na. And you bring soon Kwaji Samada Benya member, and you bring topic class on whom been a meeting, home by as well as no whom you retain in a meeting and the meeting living Yahweh. No to me, no. Apostle, and then you be Amo Badi Yahweh, Ninsamano Akasa Papa. In the Biami Committee, and your one way preacher. That's a one way preacher. Anka Sankaba, John 3:16 ya. Where he be, you know, by the Bia different topic in a different quotations. So quotations won't throw crowd, one does so crown by 40. Apostle. Na the most of free answer, Apostle me a short day. Coquente be need him if any him no. Ana na medumo dikinyo mareka kada mensa because when kidi ko kwenteshu bia aka metre radio do ma kada mon kwase asema kada mon wasam no na meselo him ya waso hunu mobo na mfa no bone nchan asema no ya wan kan na wa baka da hye ya wana no na se ya me na bufu le ba anka no unu wo bi woda akire na ana me dai epe ebenu mu bebi so wa akọ ai ye konu kwenti na wa hyerase na nado ne president ohwade okwame de kokwente shubi kokwa kidi no afa ne yem na na medum odi bi jiwa be kada mo wasam na da malasam no meselo him ya wase meso hu ne mobo na fa no bana fa nchan na nsakra na nda no hu mfi bwana ho wo ya na ada mi bi se na fi medeman enyim bi nyame chance fo nshiro na onyo kase ba die hu ye mobo hwe nyakopon kasa ya me kasa kasa jesa o begu hu ani mu asio na bible say ka bible na ye adwuma ye teach ma konkrofo na nkrofo atiase ya anko ye be stop sansamfo we anka nkrofo strike ne wo di ka kwahye nkom se nkrofo mpe ba bi mfa na amemu a wo na be pe ba bi wo na be trance ka wo na wo so pe ba bi fa how about you, your mobile? Hello. Nadi shalom. Yawe shalom. Apostle nyame unshira watu onyo kese. Ene babura kanka for pastor Mensa na pastor Che. Nadi nyame unshira pa awie brewe de dadi. Ye no wana kuro eni ba bia edi TV no YouTube adi. Onko na eti wa 24 hours papa one eti se wo fi onko na papa. Wo fi ko na senya adwuma ko ma ko TV no adwuma ko ngam ko na TV no ko se adwuma dadi nka TV no ko se adwuma ni eti o. Ni eti o papa. Konsa wie brens empa wo de bre papa. Yankopon na yiwa maya. Dadi nyame onhira wate ombo ho ban. Ombo ho mafira de atamfo pranfo ho bia papa. Atamfo omo pran ho papa nyamo na frɛ ho. Ndi de moye be ni nyina be yankuguo. Ewo yesu ameze adi no nti. Ewo alohi ya wadi no papa. Na sen ka de papa nyame nhira. Papa wie bre wa bia ni be bre papa. Ni me bre na ekoso papa. Enso na wie bre wa me ye ni ada ho. Wa me ne do se nyame ma na be nyanti ya dadi.
si nyame me de binya ntie esra wala sawra don tue nsam ne ntimo sponsor da nya man sampa no wuro to kurba bia nyame ba bia hye no na asɛm no ka nyame ba na ɛnka na akoma no ɔmfiri saa hommɔne mu na ɔtim no ɔmbra han mu ɔmɛtie nkwagye asɛm no na wie berɛ mu na awurada yi wa ma papa nyame nhyira wo wɔnyɛ ɔkɛse wae nkasa firi itali novara moda siro wate ɔba moda siro papa mmerɛpɛ ɔba de yɛwo nhyira mekyia wo no wife nyinaa yɛwo nhyira yɛ telephone nyinaa ma me ɔba de nhyira hwan na ɛka sɛ honhom bi ntimi mfɛ awurade ɛnaadaa nipa asɛm na bɛsɛ ɔka second Kings chapter 22 I na sa church na mo church ba second Kings first when you can first Kings chapter 22:15 first Kings 22 verses number 15 verse 15 kan ko was it ena oba ohene nkyɛn what has a fe na bible no ba o dabi ofo se fe na we san control ne bi ba dabi wo de ti bible was it ena oba ohene nkyɛn koso na ohene no ɛka kyerɛ ne sɛ was na ohene ka kyerɛ ne sɛ Mikai yɛnka Ramat Gali nkoko ana Gali nkoko ana yɛnyai ana mu nyai na obua ne sɛ ana obua sɛ kɔ na obedi nim awurade de ɔma hyɛ ɔhene nsa no na ɔhene ne ka kyerɛ ne sɛ mpra ahiara ɛna menka wo ntam sɛ ɛnka me asɛm bi sɛ de kora nko na ka awurade di mu kyerɛ me ɛna ɔse ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ deɛ mahu Israel nyinaa sɛ asɛm mu odiifoɔ ne bɛka no kora ni ɔse mahu no Israelfoɔ nyinaa sɛ wahwete wɔ bepɔ so sɛ ɛnya yɛ wo ne hwɛfoɔ ɛna awurade se yɛne mu ni wura ɔmo nsan kɔ ɔmo fie asomdwue mu na Israel ɔse verse 18 no na Israel hene ɛka kyerɛ Yosafat sɛ manka mankyerɛ wo sɛ ɔnhyɛ me ho nkɔmpa bi na mmom nkɔmbɔne ɛna ɔkaa sɛ ɛtitie awurade asɛm mahu awurade sɛ ɔte no adwa soɔ ɔsoro asafo nyina gyinagyina ne ho ɛwɔ ne nifa ne ne benkum na awurade ɛkaa sɛ han na ɔbɛdaada Ahab why na ɛkɔ daada ɔnye Ahab because wɔfra kɔ Ramat Gali akɔdi adifoɔ atofoɔ no mu ɛtɔbisa sɛ why na betimi adaada no oyi kan sɛ na obi akasa yi wesu kan sɛ obi akasa yi na honhom bi firi begyina awurade anim tie baabo sɛ honhom bi firi begyina ɔbɔ adeɛ ya wɔ anim ɛka sɛ na asɛm ɔka ne sɛ me na mɛdaadaa no me na mɛtumi adaadaa no na awurade ka kyerɛ ne sɛ ɛna ɔbɔ adeɛ obi saa ne sɛ ɛdɛn na wode bɛdaadaa no ɛdeɛ na bɛtumi de adaadaa no ɛna ɔsi mɛfiri na makɔyɛ atorɔ honhom mɛfiri na makɔda ne dɛn atorɔ honhom ɛwɔ na diifoɔ nyinaa num mena mekyɛ baabo no dabi wane ka kyɛ sɛ odiifoɔ num toro ntim mekyɛ no mu ebi wɔ ɛbɛhyɛ mu a wobɛkasa te sɛ di nyankopɔn na ɛkasa wobɛte voice na w'ani bɛbie wu no deɛ hwɛ ɛna awurade ka sɛ ampa wobɛtumi adaada firi na kɔyɛ saa da hombɔne asi town ate wonim abɛka kyerɛ ɔma asi town ɛne ti wama yɛ wɔ no ɔnim sɛ ahombɔne asi town nti na ɔka kyerɛ sɛ ɔka no John 1 John chapter 4 verse 1 sɛ monyɛ ahom no nyina nyɛda yi na mo nsɔ nhwɛ ɔnim sɛ ne deɛ ne wɔ hɔ na ahombɔne nso afra nti woanhwɛ ne yie pɛ ɛti ɔkyerɛ ne deɛ ne su sɛ ne deɛ ne deɛ ba wo mu a ɛma wo sua the word of God because ɛno na nkwagyeɛ wɔ mu ɛne bɛtumi agye yɛ nkwa na ɛti sɛ dane a na ɔde bible no ayɛ dɛ wode ayɛsame nnipa no hello me time ne aso Shalom. Yahweh shalom. Also, they make an answer. You sure? Yeah, fair would do. Tuesday, man, who na me hope and then the Yami answer to me by me who send a wabana at too many in each. You sure was some power to buy and then you marry. I love you. Bye. Yeah, we shall be brave. Don't you want my swadi, man? Hello. Apostle, shalom. Yahweh shalom. Me pacho mapom ti sen. Oba de nado. Eda obo ade Yahweh ase. Apostle he ene teaches ya odi be ho. Eye me wama, me ye me ni Jesu. Because of Andra, na me ti o teaching bi. O preach you asoro say ye bofo na odi echi no. Ya fom no. Yeah. Anu nti wa twe no ho afiri nchen. Ama uma e bompae say Yahweh yes Yahweh say on ne nkasa na on samra yenche we teach is where be apostle me da papa mani age na me da wase ni ameka nyina say obo ade Yahweh on hyira wo
Unshira papa because of senya wo a nka me ne mabusua yayela. Asori ana mi wom. Itumi ka kire me se oba me ne nete no onsem fata me. Eni kwan se me ware oba no. Na wane se. Na oba no ho ofese me, obo no ho modin sen me. Yentumi anka nkire me se meti adwaman mu, me nkoye oba no ho ade na me nwie peye. Yanke bi ankire me, de bia breakthrough beba. Me so aduane na de akoma sofu na waje. Ya me nshira, God bless you. Eno nko a. Na since I started tie lockdown time, obo ade yawe aya adom na mo so. Ama ma ware on the 4th no ahye yawe die nunyam. Me dawase. Esanse nya wo a wo ka bone anim. Ama ye hu se ne ye ne ye totally illegal. Enka da ho tie dwamabom. Me ne me yere ne me busu nyina da ho tie dwamabom. Ya tena dwamabom a wo nkwala mako 4. Nanso ye kwa sorry ye nti we bi da. Ye nti se edwamabo anasa wo ne obate na wo nye no ho ade ye illegal. Ye nti bi da. Nanso yawe nam wadom nadom no so anam wo so ama yate we di a yawe onhira wo. Na me so me gidi se wo nsam na ye tie no ama mahu se maye oban ho ade na me di nyame ahyede ne so a ye die ne nkoso ebeba ma brabo. Me bompa se da ono ankasa bibie yawe bibie kwan no meba na mabehu 101 na da mabehu de mehu se na meye me de mehu beto fo memuru wo wani yawe inshira wo. Shalom. Yawe shalom. Ye want to na ni ma. So what na some no one transfer no to asem no one among. So on pop boni phobia ni wo ni mo pop boni phobia na dwen sachira. Islam. Mo amo time amo wura mu ye pam me ye we mu nyai wate. Munya mo dia nkoso na munya meka. Mo dia nkoso na munya. Ne mu nsan jai san na twitwa ne wura ni amwa o. Amwa munyai na yabwe manu hwehwom papa chiri kwai. Modia. Debia. Yes, Modia. Debi. Yes, in the penya dia mamo. Debi. Yes, mo. Adai. Good evening, Pastor Kwajimai. Pastor Jenny Pesamensa. Nyamisha muni ejuma pa mudin pa ewo ye krum Ghana. Nyamisha mo papa. Nyamisha muna. In fact, ma fi mo asem nankasa. Matimuka chena maye basa maye worried na me say since Saturday last week ye pastor Kwajima nim wo YouTube enti na maye very very worried na me say I hope say bibiboni bia enkamo na me dwi na me bompa e bisi nyame I hope say ye pastor pepe bi I hope say boni bia anka no enti na me bompa ye pa de mamo na me bompa ye pa di mom cause me yema shi me fi say bia crofo pastor boni fo bia kotake mo ama e bia boni bia atu bet na me tumi obi bia ni wo bet me aye bibia atia muda nyame tumi nti na sama o ka ne dia pastor Kwajima nyame asem ne dia be si bi tie se na mani agi nyame nhyira ka so ka onokre na ye dia be cause fati na ya fasem so aye djuma nyame nhyira papa na pastor for no dey se be di omachi a enye easy na wasem nyame asem a o ka kire nyame ma ne dia mi de metia na makoma atomiyem ese amihwe wo say na mani agi we hwe sa mani agi amana bruso die de radio say nyame amama hoodin boni bia entumo ye asnaka nyame mani agi in fact mani agi papa ya we nshira onyo akoma so last one we dey baby ene me ye nuanum am Canada say ya wadom yenya baby living our 7 day ye branch up here Canada see enya do share platforms so be muzi do share was for them Saturday bia tie pon am de na message betu bia Germany Saturday mu share Hanover Dortmund Italy for so so share Belgium London for so
last week I heard that papa two shams abria with me US to be said the poor didn't have to Nimono so much sonny was what I said higher one intimate Nimono we credit I say so much sonny it will be answer number 0242 32 7172 020 72 11 337 betting tikakra afa wo betting so much say boxing na me boa ko bia to gloves a shame nsa say me ko US ko broad la hoya nyanyi scan me din Ghana memo e no kan ko nya boa for da ndi agna kwa yeso timi 41 wa ka wa for beti na kasanka obi etimi atua time atua be 6 months aboma to ha kanyen say me bande na adichia yema enso asem ni hiyama obade ne ma some degree say ebe once in the week say say ye plan you so yaseme yintimi mra ne say yes enumpo ne ye batwa to asumpo ena bonni kra dokru de pani baba once in the week Elohim ya we hu yamabo no nhyira mabo afọ won na nam so metimi ba ya metimi modin but ya we nan kase nim won na nam so ya we ntu na ni mamu amen na yin na enka adwene mo ni empushi kwagisam nipa wo nipa pempo me frɛ se kase ki jai man krofo afra na mi poma pono maso ebu wan mo se yawe odi abokehye di adia kase asoa me na magiatum maswa mabohun dawuro na won so somi mu ni empeja sam no enko wi asafa na nyina ya we nhyira wo na honhom bɛn na wotie honhom bɛn na okasa kyerɛ wo no ɛbɛboa wo ne nsɛm na ɛba no ɛde bɛkɔ heaven ɛne hwɛ ni yie ɔse yɛn gindi ne yɛn nsɔnyɛ dɛn ɛnhwɛ pasamensa yo apostle yɛdase bi bɔde yɛ wo nhyira bebree wɔne nkyerɛkyerɛ wode adom adasa ɔdɔfoɔ yɛ wo nhyira wo nso sɛ wagye bra hwɛ nkwagye sɛ nnwumi deɛ bɛdum pɛmpɛnso yi apostle akasa sɔ dwumadi mu mmɔden a na sɔ nkwagye sɛm dwumadi mu sponsor bi so apostle asene na nkwagye sɛm ɛnkɔ so living our 7 day Sabbath assemblies your main headquarters here awoshi enya market ho na yewo awoshi enya market Sabbath city ho na yewo saranso na yewo branch ewo Kumasi yewo Asafo market VIP station yeni VIP for parcel office no na ewo building so abrosan so ho a frɛ na wode yanso memede da ebe any memede da bia frɛ 055 700 45 22 055 700 4522 eno eye Kumasi saranso na living yawe yewo koforidua ensu kwawo eho ene yewo frɛ na woni ensu memeda ebe ni memeda bia frɛ number yi so wo koforidua any important mo person ensu ma frɛ 0241 944 534 and that screen so betumi afa 0241 944 534 saranso na living yawe Pokuase yewo Pokuase se wo amansama ne important mo a nsawo ne important mo a wo person ne yesum a misro frɛ number si na hye no so na wo ne yembo musum e wo Pokuase frɛ 0242 862062 ana 0238 75 8122 living yawe Pokuase saranso wo eye nyanya no kakraba kasware ne important mo a misro ye wo nyanya no kakraba GRA building a cheaper a ho and a sum for number we now need sum memory da ebe any memory de bia 0245 971 629 0245 97 1629 nyanya no kakraba living yawe and no saranso na wo achimu odan ne important mo a enche odan kuruman kasa enche yebelanchi living yawe edan kama bi ewo ho na mprempren de yawo asene eho na ewo achim asene frɛ na me ye na woni yembo musum 0243
275 887 0243 27 58 87 living Yahweh achim dan eneno saranso ena ahyiama nso ye wo Zenu Obatan School Complex ho ena ye wo ahyiama ni importemu a fre 0239 50 5147 na woni ye ensom ewo ho living Yahweh takrade hwena ewo screen so betnya fa number no eye 0547 254 0547 25 4697 takrade eno akra hanso wo eye taifa domi ashoman estate eni ni importem brekusu ni importemu a misra ye wo domi railway crossing eho ena living we see ye dan fe amewrade na yesum ewo ho woni emom sum wo ho ememde be eni memde biara fre 0245 312 123 ana 0277 754 198 living Yahweh domi saransu ena tema wo tema ni potemu a obade adumo enche bia na yesan lanche eye edan ewo community 3 man prempren die ye share wo community 5 so what you say aha enunti frɛ number here 0243 47 6084 and 0244 609545 na woni ensom na me kaw say wo London a ye wo Brixton eho ene ye wo London ye wo Brixton ye wo Brixton ye wo Angel Delight Community Unit B Fairfax House Overton Road Brixton SW97JR eho na ye wo frɛ number na woni ye ensom ewo London Brixton frɛ 079 829 08688 079 829 08688 aya Brixton no Sarasna Livia wo ye wo Germany Hanover frɛ number ye na woni ye ensom ewo ho frɛ aya 176 459 42497 living Yahweh Hanover eno Saranso enna ye wo Dortmund eye Goslar Strasse 27 44359 Dortmund eye Mengede eho ene ye wo woni person ye sumo ho a frɛ eye 157 8522 4048 and 176 460 30719 living Yahweh Germany Dortmund ene no saranso uhwe screen so a France fanamba no so what you say aha Canada Canada wo so say fanamba no na frɛ wo US a fa contact number no na frɛ so what you say obade adoma Kansas City for enche na ye lanchi aha Kansas City United States eho saranso ena misraw bomodian say nkwaji sam dwumadi ube sponsor apostle say aha ye kwan ho no kure aha ye kwan ho de hia ne say ube so dwumadi no mu na asempa no enkoso entrendy so what you say ni senti say bi person bi send apostle now this support dwumadi through EcoBank account misraw account number ni 144 100 450 903 144 1000 450 903 EcoBank account name no Philemon Okon Ajiman Kwashiman branch EcoBank Misro Apostle number sama be boy number o person sponsor and kwanji sam dwumedie through mobile money Misro T number na doso but apostle number na any 0242 32 71 72 and we MTN 0242 32 71 72 and 0207 211 337 say mobile money for one company to use Voda with nya seni ako MTN we use MTN with nya seni ako Voda ni nyina ebeba misro so enkwagye mu na ejini pankwa every bonemo na mi fa akwenya so account say wo product bi upese bo hunde roma wo dwumedi so akwenya wo ho pa company stores whatever upese bo wo dwumedi hu dewura misro 0244
609545 na ntwetwe nkɔmɔ na fa product ma na mbɔ ho dero emfa ma wo na me fa kwenye so akamfo eye mansoa komicha e de ma wo mansoa for se minka nche osese okoko how wo ye mwetin be ye busu miensa no hyada enye freeze a osisi utnase a usori ensori mi so pe mansoa komicha kira kwan ne be boa wo ye oba nso na se busu mi so na yese de wenye ye bi sami so pe obesima capsules e kira kwan fremansoa fo wa homato fe so na ji omundori bi eye 0272 019-917 and a 0549-648-362 and a 0557-562-988 Manswa Frewom. Saransu na ensio die eyen kwanti erade na ye boho for se minka nche say upe boho water treatment ade bi efansio ho misrew hwehwe mo kira kwan na ebe boa ye pa eba ne swimming pool so mo ya de pa akra ho ofanko barrier kumase mo odio mba stop fre erade na ye boho for ewo ahomatofo so 0245 636 634 and 0247 17 14 72 erade na ye say water is life. Apostle yedasi yawe onshraw emaye wati yedasi amen pastor mensa pasechi obade yawe mfando ba mezi aso nshraw nyina amen na me nyina yokodro amen odofo asem na ba wo nchen ho be na wotie no ebre nti kakra na ba na som na tase se besepa ndi ko ni abai tase ba nya safom na dwiri kwachire na bompae eni me bi obi ade am wa no mo a be dua bi wo mo eno kra be kan wachire mo yo wa hu mo bana na ngosra meguso amen se ngosra ne ba konye bi papai te ngosra ne meguso na deliver our spirit to soul body fit to me apem yere mo en deliver wa bra bonu ma je biara o se fo no akabutuo no you want restore the back ma na timi so de gina se brane asam na ba won chen and the one tina amen and show so with the frame when I know sorry adonity amen bye bye. This product is not suitable for children under 12 years, lactating mothers and pregnant women. In the days of old, herbs were the ways our fathers healed themselves. The potency of the herbs were effective in treating constipation, piles and waist pains to make them strong for their day.